Sinfokamata ko fie Chris Ches vai moso ia male tamaita ia mai male pesele na pena faia sauta talo ile tai ao le nei a pese te maua ile tusi pese siona le kale sia skrisolo pa yo so ngantai pena faia se te talo ile tai ao nei ona fa sau ya io u por pese fa mai pe a o ya o eleita pe a o ya o eleita pe a o ya o ele fa no noa o a uma tu ai nga la ngona ma mafatianga o ya ti o re kalia o menge o kakalu mai tala le tusia Paulo ya Filipi e ke mau ar kusia Filipi ili pie fa lo na fai upo no ma fitu anu e fai tau fa mai o a uma me uma ia fai me uma ele te talo a toa ma le fatonga ioi manea ma le fatau anau o a me uma e ke fai ele soifuanga ngei mua fa mangaku ya Paulo ilo na tali fa le nganga le kare si ya Filipi ronga kare ya ila retusi ya Filipi fa be Filipi o me uma te faia awa nge e pole vale fua lo loto me uma o me ye mo e faia le tetalo ya ato me fatonga lo ya le malelisi era poskolo po ale mana ye wa utelo tasi le vai nga awa onga fa vai o soifuanga o tangata ilo na ainga ina ua fato a tupu ai o vai nga ia o ye matua wa o fale a onga mua ia o matua fato a ole me ta ua onga sosa ia po primary matulanga fa pena a o fale a onga mua o matua e mua la o matua fa nau ele kakalo ai o te fai atu la utalamoni o se a o onga e fai ngofia na o o se fai ngai fai ngatao na fai elesi ka vai kako tu se Paulo Philippians 4:6-7 do not be anxious about anything o wange I pole o ko loko iso se mea but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, with transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Vai kako ye o le fatau ala fa mai awa ka ke aku ku vale maka ko popole vale o lo tatou no nofo ma soifua ma feola ise olanga popole vale o le ke le au popole vale ai o le popole vale mua le mafia ile la rolangi o le popole vale ile me ai o le manava tatu ai fo ai fa avtai o le fa manatu mai la awangi kako popoli ai ia fa ioi fa mai ia fa tonga ia maleloto fa fitai matatalo me umaya tatu te faia ia o me umala fa mai o atato request vai mana onga fa sa moanga le yanga o atato mana onga o le atua e na te talina. Ia, ora kele foi lao me fai. Soifuanga ringi. Fai nga kaya o ngai ko kuri. Ia, e kere kau ko kuri la pe fa pe o ngai kei tonu lau ta vale. O la ule me fai so se aso. Moni ala utala. O le o onga le te fai ai le mato ai ngai mori mau e foi lo to rua. So se taimi lava o te oso ai tutono re ta vale pe o te tau nuu se wha amue anyway pe o keru ke whakau e mua fai lau te talo
le tua pui mai lunga le ala. Wa foi langa kau ke le loa le si lima se konge po le lima mingu ke luma ngai. E mawhai ona e aruatu I lau ta vale o lai sa oe. A lai ke le o loa le si lai fel. Lai le lea mai le ska vale lai whaari. Lai whaari inga misa le si ari marongo o rua. Lai sause ngā o inga lai whai mingi kūringa. E te le mai loa. Ia pe lafu e te aruatu ha o ilo sa o ai mo e erka mai kiki rumo le au wala. Tolo. Wai ke renga o eskengi. E le ona o lou se se. E oi, ai ona o le whaatamala o le si tangata. Ai kusa o le uala vea iar ka avale ia oi pe a whainga ke ua mariwe mesesi. Ai ona o le tātou o langa ua tātou o le o langa le nei, ua pei ua mā sangia le ke leo mea. Ona o lo tātou mā whauwhaunga. Ua tātou manatu mā I le te leo mea. Ioi. Elis ka ngaka e karangoa I le mele au ka lungo ave ka avale ele ila veas ka avale ya we tangata fa pena ka luanga usau ngi usila ka luanga usau I Australia dalu no usau I America ele ila vea pe ka ula vea amai upo la tunu upo mua feta lainga la tunu ue masani ai e poto ale tautai ai se la natu iama e le ai fo I se tautai poto, e le ai fo I se atoa. Ai a whaapea o oi o le tangata e te le I drive ese, e ke le I aru se mea, e te le I amata, e o fot poka la merengi. A whaoru te whai atu. Te loa ua mori mau ma tangata e a whiwhio mai, mau to wha mai, e oi papalangi, o le mato loko poa, te le al action team a manurewa. Le masanina vave mai I te mi fatala no anga wa palangi a ta ua tole a forfa e le kar fa wa I office. Na ona stoe tolu ai le fa pe to 2 minute le fa o fai a lore te talo po kala mele nei. O ai umala le ko kongo le officer ngi. E mo ingi uma mai ya. O te le popole wa ilis kanga kai ai I loa se mingi skape I se kangaka tau o loa fo ile ia po se palangi po se kangaka te ala ile wale fai ma te talo o mea na mazania o mea sa o polo misi mo ko kingo ile tua ina ua mata ma fa vai mel programme o mea nei sa fa jonuina ma o ina ya o lo tama fa leanga tasire nei ya o ngana o mo mai ma ta ia lai le nei programe ka hau ale bo fa so ako nga mo o ko fo ile fai programe wa ma fo nga fo ile lenga sa wo programe te sa wo mangutu wangutu leanga male ma fo fau male anga ngana ona te le inviting ma fa atanga le nga pa ia o le tua e ama tamea pe tai tama ile ama tanga o le nei programe fa penala a vai le manga yo lo foi ngo se o ngale le ke vai ke o ngalo o fa so ko le mele te ia a u kama yo Daniel Newman o Matt Winiata palalangi fo ngo mai yo loko po le action team man rewa lenga o so ani tu le no la tu campaign ngo vai kwala to lima pe to torule il fa e o fa mamla mai okay every time and every day I'm about to do and start the show, I invite the Spirit of the Lord through prayers. So therefore, please, let us pray. But yeah, sure, let us pray. You can see the changes in the countenance of falling. Nga sava vari mai ko kongu a kongu nga karango mai karango fa sama ngo ma karango fa ala wasa ai nga umma nga fa yor kakalo you can tell you can see wasi ikia fo ilisi le vola o kilo mai il fai por kalame ai le onga o se fia mamalu o se si le ai o le fa tawa fa mua le nga o afionga ya le tu ai se fa mua ya kia o ke fa mua ya kia ai fo ise nga kelea mga ia ma fa mudi e waka ko lo fo le nga tu fa fia nga yele tu me o le fa marisi au nga mor ka ko program a fa fo ila o to sila mai ile alu iluma ma le fa ta wina ma le au tamata o le tu
I le porkalame ale tau te ia e afuai ono Sofia langona ma manatu maloto tangata. Onga e mafua mai, e le o hau. It's not me and it will never be me. It will never. It's because of him, the man above. O lea tua. Ai afa pe fo ile nga oro peko ai e sa we fa nga e fa nga lo poto ma lo wiloa o fa ilonga ia mai fa moe e alua e ngaka e alua e ngase e alua fiu e alua faki ma fo isea le ngai le ma fai no tato fai nei ngā ruenga fa pe nei le malosi le ma fai e le o le malosi o le fita pe o le tala le tusi pe o le tala seru pa pe e le o le malosi o le fita o le nganga o le tua fai ai me ma na ia la le pese le awa le si va henga o te fia fa soa o ka ko forasanga amaka o le si va henga o te fia mo fa soa to wa read for ye wa le ya mara ka mo misa iwe wa le ya va le mana ya la nga ngalu lu me mo le o ya lo fa ile tu wa read le ya misa producer le ku ai nga sipili o le kaimi ma le kaimi o le aso ma le aso mar ku ai nga pese ko ngia ele va pe voila a mea o aso umanga o pese kerisiango le langa o le tatou le tio tau te le o le langi o le tau te fonga ele lei e talia so se pese a ele o pese uma e pe foi la no va ya tu mai tau o le ano i o fatu pese o le ano i o le autusi pese kama makukua o ni wo mai al por kalamel nei tasi la itanga te se lo fie fa yama ko ngia ko la ko pesi pe yor sunga ya su a misiru kisua tolu manave misiru kisua number 1 top fans ari tau te ya fa itete manu ya kake laua kwa le lisi ese mai ngai ka ko ina inisi au fatu pese fou le wa nga mai ale ki kana ngwa kwa ui kama ma ku kwa ya vai tu fo il sunga ya se yuli Mr. T ya ai se fo ya se uso o la kama taufi fa Sofia ani seko fale moe kama le wa me e ka ki ko la wa dua le fa be ya se uso fa pele au le ya tunia vai lua vai tatu tele yo tama pesi so e lo wala au ka fa la kongi ya ai me se la le ko me ki le wa e mai me ki onatu e ina ka mangare wa e mer ka mingi ngo ya natu manatu le ya o le fu fainga ruenga ya ma dose tasi le nei ni sira o le fainga ruenga data officer sa mo ale wengi o i office the one and only Oscar Mose len ko sira mai ko ka vanga ka mai ki len o nga ko a o le alu fo ila misa le alu e take anga o le ka fia mai e musika wa le vanga de ko sa produce burka so le alu winga la tetala fai ma fai sa kakalo a fai o le mele le ala inga e ke fiu e ke kakalo i le akua o le ama tūlanga fa penei o i te fiu e te fo ile le ke complain e ke whaarua i solo ma e kāla i solo o roko o rua ma kua e fiu o i le ami o roko o rua o re kamalo ma kua ai pia o kamalo maybe ona o nai te tau mo fai e te alu e su e mainkanga kai o mai fofor fa afika auri ai ngalo ia oi nga ore kakangi au kuri lalo ko kuri me lilo ya tali mai lo le tua fatalo fatu au venga benga tofia le tua fatalo fatu ya te to mo to fa le tua so se fatu fa to langa malo so fo manuia alo te talo fa tai ta po il tato por clambe ya ta mama tina ma tua so o lava se tafo le nei lalo langi talo fai atalo fatu se o ta mama tua ya fata ya fata si o si mar fretua
ia le tina ia vaosea ia le mafuta mai fo'i loloa me se fo'i o se uso ia maten fao ma le tautonga ma le whanau whaatalo fatu ma o wofo alo fatu ia whawhiangai ngā taulangi ia tua e me se fo'i o le wharetua i nai o tara ma lo le ono sai ma lo le whaatoa ma lo le tatalo e tione sini au se talia ya ma tau fo'i vasenga o whawhiangai ngā whaatalo fatu fo'i le matou mafutanga so whaatasi a whaife au i au kirani nei fionga ia patele wharamaiko ia sunga le whawhiangai ngā tu inga mala Filemoni ma le wharetua ia sunga le sea ia Reverend Paulo ia mai se fo'i ia o sia wo whaapele pele sunga le whawhiangai ngā ia whaatuatua iyo ia ma le vasenga o whawhiangai ngā ma lava aru atu le au malolo manu malo so le o whaife au ngai malolo manu malo a o le lefia malolo ka na malolo si wo ile ngā lului ia whawhiangai ngā taulangi ma le tele aru atu i whaife au ma le worship center iyo e whaatalofa ia pasta siangingi o malo ia me se foi o le taitai iyo taitai iau au o le worship center ia tauta o le wharetua ia me se foi sia uo ia leuli sunga le whawhiangai ngā whaatalofa ia pasta papali i nai title road ma le wharetua malo le seifua maua malangi ma e kere ke lea uo whiwhi au iyo tele uo whiwhi au e le o a ol tangatai e taule heni a uo tangata fo ile lo lalangi a ole tele o wo whawhiangai ngā a ole me fo ile e ke si la via i samo so e maka ukia fo winga o me o whiwhi au a talo fatu le Assemblies of God ia le whaurulunga fo ia le teitai ia pasta mua vae me le wharetua ya me se fo lo to ofisa fa talo fa fo i fa bito ile auto stusia wao pasta tuliatu siaki mar fretua ile lo Hastings ya ma lo se fo mo me se fo so i tai out te oloa mal board me se fo pulenga le tato wa onga tuspa i na i Favona sorry Robinson Road ya so gale li pule pasta tangaloa soalo fa tu sefo mar fretua e manai ya me se fo lo to office mamalu sunga i faya onga ya sunga o faya onga fo le akapela to ya aonga tu spa ya umalava me se fo yo malua piula ya orkolisi mo fa talo fa pito atu isi o nephew le na sunga le so swani sunga ia pio te vanga ya marfletua ya au te lo le la tu sanga fai ule nei na le korisi momoa ya ona tapena i foi lea ya mo le lowino le tusi to finga ya ai po fia foi se fianga o fia se nu ya ole tu fo ya ole a tini ia i le tausi ni nga wa le tautu ino le tu mo no fina ngalo fa talo fa tu lo sunga ile sosani mo fletua ya ma lo le feelinga ma lo le tawata ya ma fatalo fa le to tele male no ya bese na yo to fa fine au le lei an masanga ya peta mena ya bese o le tato we vanga ina sini Australia mana si mo to ma lo le soifu manuia tele yo wo ve ala wo e ya male kako programe se yo wa ve tu te fatalo fa tu ina ya pisa ya ai mai se foi matu o faiva manga yo tupu o le fatu funganga o le langi te tau mo le langi malo fie fatalo fatu ile pisa ya ale to fale matu o faiva ndulo wena ma reko ya mo le fionga le benda itaua ya Stella fionga falnauti Stella Mariko to pau ya inai otara ya mesela ya le osi ngo le langi te tau ma le langi malo fie ya ile autoso ma le au solo io fa malo atu matau tu sa mau ma le tau vaenga e tala noa loa ile au solo ma le autoso ele ia se koso e kukusa ma si uso ya matau io a o ina falo ele tamalea le pau
o le tino o le tangata. O te whaalongo atu toi o le matuang. Tua me ia. O le mafuanga fo i lea a tau sila nei laina. Whapea fo i lale tau whaare ma tua whaiva atu lo wena su alo beti. O kamaia. A whata oto mai leina o songa imiki ngei mamalu. So le peye vase le peye fua le fua vai. Vase e whai o le sasau a o le paleni o le vā o lea leina i lea aso o lea mamanu Oka ta fio lai. Ai tau te sila fia utou. O le ki atoa. O le sasa o le inga. Lai ta oto i a au ma whana o le autoso. Io kamala ia le ave upuna le tunu. Malo le koso. Malo le solo. Malo le ko'o. Malo le silsilati. Wake ke ia le au ari ia. Tufu e o le wala au re. Wake ke ia le au koso. E le au koso la. E peia e le au koso a kolo wenga male. Ku peia le au koso kolo wenga sualo pe. Nai, vai e tunga si ko inga. Ai wala o le fa finger ko inga. O le fa finger ko inga. Au le o le saunge o le mis. Mai loa lai ka ma le mat. E vai mingar ko inga. O fōringa o le wari i le kosoa le kosoa mo maluma kingo kamaya e ua koso fa sau ia mana tu foi lala ngai o le tasi le ma malu mana i o nga ruenga pi e fa ali la pe ara o koso ai vai nga menga mar ko inga o le kau nga mo kala ko le I faka o le au koso pe o ua mo ia mo man tu e aru nga ruenga wa foi le ia fa sanga e kufunga ko pere wo me ia ngai ngisi au karinga pi to fa ta ia le pi to fa ta ia war kufunga yang I au koso ia kular ka malo si to ina sia wa avesiona fine toso o karanga mat la fa tu to ina to farm to fa e ma faina la tu se to no fa so ani toso vo ngale wa ia la ma fa working kiki ai feel so fi mai au koso lei au ke pot la ngai mo mia fa sa oringa mo mia fa sa oringa lang ke u fa le kongwa mang foi lang ke ngele alu ka vanga mis pungo ngoro ma wa di wa makar ngaruang e vai mesiko inga le ngala fi o koso uma nga fa pinge ya war koso whatever foi ngo ka fa ya me ya ka kere ka koso uma wa nga fa singo man mela ka fa pinge di ma ya sau dor ku so ai vai nga menger go ing fa ga ele fa ka fa pi olai fa se pi olai skateboard kama fa ka fa mo va pinge o kama vai or kingi kira alu war sau war kufunga ya ar fa ka ele o fa ka kele lar kufunga ele o fa ka kele ngara borian don o vai ku ar kamaro o ar ka I lungor fusi foi de pico lunga o le alu ai lungor ka o le mo la o le mo la ia ga de aro ro fa mer kufunga mer ko inga o sisila ya vai kamaya alor ka boy nei maka ya makua ya peor fasanga peor saungi mer ai ko nga vai gor ko inga wa mawala la o ai are kai dunga fusire nga wai lalo ai ur fo mer ko inga malor sisilaki on me la marie me monia na tu on me marie kusaka fa kurko inga malor sisila ke vai ele ya malor ka pot malor nga oso ko kusala ka mga ko inga si kawe ya wadi enu fiwa si ko inga fa ko malor de sisila malor ka pot malor ang ko mga vakasir ko malor sisila ki yadi vai o shot malor marore ai vai de sasa le ai
ele or vaenga pe ya do se vaenga kama langa ili kai ala winga e kolo wenga su alo pekipo ma de konga wa kamalanga mangkuala fa pe pau ava ya kular ku funga pe wa kau lo kele ulu la wadi Atalo vatu le sungar fa fianga inga ya pasta pesaleli nongovi pesaleli ya i America fa fianga inga e kalesia EOG na Merino Valley mar fatu meti ya malo atalo vatu to fine asa be bet mala male au fai malu yer me iyo si kako wa fe kasi vo si kau sungu au kosu mana ya fataro fatua ya pisa u malava ai masia se uso tolo wena maleko ya fatua me se fo tolo wena su alopeti ya ma tolo wena mo vai ya me se fo ya inga sa su a ma le fale lu lo to ainga ya o tato wa tu fonga tata u malava ya fatano maukingoa fa pe o le ka pengar ko do le si kala nga matu are o mo poka na mingi maukingoa fa pe vai ya malolo ela ale nga ono wa vidi fa pe ko funga vai mali lo fingalo onga se ko luwa e makanga nga manga o ayo udima e manga yo mele mali mayo wa ko o te whawhetai lo uloto e le tu funga uma whatula utala ta fefe wa e whaia peala ukala ngai ka fefe anga le suia e keinge le pese ta fefe pe ana le suia e le teine upo pese keinge ianga fe ausi male ato au dena whamai to fuai lea o whawhine ma ua sui aisi ala pese fai mai e tata o tane aele tata o whawhine o na winga ora ukala awanga o mai a kenge e o mai e kaka o kenge ka e ka pea oi ngā o mai kenge o kenge ka pea ere i o mai ai onga ore whaisua leanga lava aia ko kofu ai roa ea mai runga wa sui le pese wa le kaka ia kenge ai kaka kama a o kenge ia ngau meme la kua ua o kufunga ka fefe a ngau o mere kaimingi o le kufunga kama ikai o le ngalu e ngā mua le kumu o le ngā nongo winga ele maua misa i ele producer lai koso iyo se mangu e pe a umakama fa koi foi awa o kufunga nge yo kama ikai pe nge wale vanga ka kot fala ini ai se pala ai o le awari umai fa mai fe le awari vanga o my good boy fat boy wa lucky the sweet ka lo kama awa anga o mai o lai ka mau u por pese oka ele ka su engi koso ele ka su engi ka ya atalo fatule o media e pule e faya u kala wa e pule a u ya utala wa langa kala u pe ma ianga ngana fa yoi ai ale ta sa u pe ele se me ta life o el pula ele se u pe ona tatu malolonga lo mo tatu so tainga ma Australia fo imagine tatu wa fetu se me so totonga le tatu wa official lawyer i Australia WT compensations yam fa filo ai sunga godfather se mai sunga finga ngalo bai mo ila ukala anga ka anga kufunga kama ikai wali vanga ka ripe pengi ka godfather le fo ko se furu fa ka tatu malolonga foi mai fa o tatu proclame ne vanga fia fi Soy fu manuia malangi ma
O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O aua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o Oemalo Aiga. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le maliu maleoti. Mili mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa, matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātau o fie, ma le la le lei, au le lei. Whafisau tei loa, matangi a mosa I le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Tabiro batile ua toi se furu ma le varu minuti o le tale o le itu la e lima ia o le umobo le tatou so tainga ma au se talia le ngate lea ia o le ua ato tino va tu sini lo ma va se lua suma ya lo sunga le atua ma lo le soifua manuia ma le langi ma Ma lo sunga kai o pokalama ia mai se foi o le sifi o pokalama e o ki le I fa kama vo le akaria le o ko sifi ri ma ro se ko mo ma langi ma fa karo fa kuna mai mo ma lo sisi mai sa mo yon kuna fa lu pe ku e fio lo langi ia fa karo fa ia a dadele yo e fa jalo fa sunga le loia o te fa ya tu mo wala to operate fa ya tu le tofa ia manuo ia po o le talinga yang aloma luteru ia sa family tattoo officer mai tattoo wa tray vai fai mai de fainu io o kamala so fo marloinga o le vai manino kamala le o le power rate
Yo e pau ai oi foi le ko rate ai oi e moronga e ngofa gope o risifi e morola io e wangala i fasifi te kiore ko fasi mo e au yo lea mo le fa malo mo fa tai acknowledge fa tai tele nei tanga sa marianga le yolo afia tatu ofisa u yo lea tatu wo Australia Brisbane Australia le wo lungo tatu so tanga mazania Marisunga le lawyer senior le tatu WT compensations lawyer ia Australia le fionga fo ia mtaia sino mea tau fau ia ilungo le tatou proclame malo le soifua manuia sumai mtermai aulo sunga li loya ia malo foi le on sa il nei vai mo le afiafi ia lo fetalanga vai malai le ngata foi le lo sunga le lo sunga le atawa ia e tu sai foi mal tatou proclame pe on tatou masani iai ia manatua ta le yo tu se tala se si tu ia mo lavono fa feiloa ia tu pa ia malo sa mo e mpapa au so se tafo nei lo langi mo mai tato so ta inga lungo penga ta fai langi ia ala tato por kalame o le tauta ia e lungo Blue Wave TV fa malo tu foi lo to va asiata tu sai foi mal to ofisa ia mo ria tu foi le nganga fa tai tu sai male lango ina foi o le au nanga i nei Brisbane Australia tati tau foi fatalo foi le le tua malo le tua malo le fatotoa yo to faiva o le tato waluloa i le tato fatal tnonga wa masani le tunu u lo fionga ya polo sunga de li loya ya ai si tato amatamai so fa o ani cases o lo o to tele le tunu o lo auto va atu ai mo nei taimi ai tato tele yo la val ya mai la vasinga update from the last time na tato fa so ai so far o le tele o mata upule pe tele na li fai le mamano tato tunu o lo auto va atu ia fa taila mo fa fasilia sata o le i la wa ia va ai ma mato fa so mana yo tato tangata lo fa so ta ia tato officer o le to telo la tolo anga i me ka work injuries i tangata lo wa fa ina mai fa le fenga luenga ia po nga luenga foi lo fe nga mana to nei Australia ia e foi inicio lo fa so ta ia le mato officer ia le i o lato super ia la ko insurance si lato super ia pe o se talipupu watu na mo le toile nga fa tai malo fa tai ole tato wa onanga e ini sina umul tato fa tal no anga nei ai na to e fa afsili mai lava eu tilo fo va nga sa e sa no ia maybe na misi ila do ai ta wo fo ile to e au vatu ole umi lea e fa tali within how many weeks or months leono umi maritele po le vave fo i ole process e tango fiai se case ma fa tali mai le amatanga i lona taunu unga po se reward e maua po le ale yeah tell it's not weeks ya wa ya tell no fai no foto ai na yo mat tato clients ia o se mea nga ile se fulu masina na itu atu ia sometimes for ngale ia na yo tato tangata e faiasina te leo manua o fafita o leo lo fenga i ngala tau alai mai o tino por mafau ia faiasina umi se taimi le taimi tauna recover ai e fua uma lunga recovery o tangata ese uma tātou e tangata e taimi no le tolu masina recover ai ia ona mafaila ia on tatou fa solo ia e progress nga i se settlement conference ia alistangata e lotau sanga e fua i lunga le injury but generally what we generally say is se mea les fulu masina na i tua atu ia tau sanga male afa o se mea fapenga ia ai te leo taimi depends i le tūlanga ngai e ala yo manua. Malo, whaafitai. Ole, toi whaamanino mai lava whaamone lau sunga le lilo ia. I la taule fisilingia i le tautua ma le tutongina o le au onanga. Ia, ole e maua fo e re toa tele ia se i na e saunua se i longa lava
e fo ile talia pe successful or something ai e se fi e totongi a mata e tau na fa amino yai pe e ngalulu e ilo to officer fa mo mo ya mana ia tele facili ole o nei Australia e ele me il mato area of law e me ele me ta ole no win no fee o lona winga e le totongi se me mai lava le matanga se o i lei unga se i longa o manguia le case a fa ngai oi umanga luenga e o aku fai unga e le manuia ia tato tomo fainga ia ona malilia la ia mato officer i lunga o le tula fono lea o le no win no fee e le mawhai ona mato charginga le client ia o se puipuinga lava lea le malo sa lato whaia ina ia awane i se tūlanga wena le o whai atu claim le manuia ai toi o atu lo ia toi tulia nei o tatu tangata mo lato fi nei se i longa o manuia le claim toa mawhaila ia na ese mai le mato fi ia ai o le ave senga fo i o le fi tu se tau no o atu le se leni po le compensation i le tangata le whai le claim o already wo umana ave ese ia le mato fi Malofa jai o le si vainga o te fia fesili o le tūlanga i le manuanga fo i lea o se manuanga wa le vana tupu ia taita fa taita inga ai no wala tule o whainga luenga ai toi a fia ai toi a fia i manuanga lea o lea le whainga o le tama lea e mawhai fo ina kou fightinga le ko inga case whapea e mawhai ai ia nei ai inga o le tūlanga pese tūlanga whapena e o se tangata sa lavea mua ai toi lavea i lunga o ngā luenga mo le mea lava lea e tasi e taua e tato pre-existing injuries ia e a whaila sa i so pre-existing injuries ia e iei fo ile impact o le mea ngā i lunga lo claim whataita inga a whapea sa la vea mua lo tua se tu lo wale ngana ia ai o sau i Australia ngalue i Australia to la vea i lo tua ia ia le tatunga ia foi le ai fa le tu la fono ia e tauna ve se le ni le ana se me o leva na tu ai le tau fia ile fainga o le claim le ngo emonia sa tupu mua ai langa le toi tupu i lunga luenga e o se tala pupu atu na fa manino ai ele vale a sata ma lo fa tau ia a fai ele manuia le se claim folile a ma fo anga ma okupunga me momo ia fa taitele mo le fesilila tau tele yo me auna fa ina ia pe le manuia ia cases o le mato ngaluenga ia ai le ia ve mato se case ia o mato umon fai mato sa ililinga mato suenga ia mato ilo o se case manuia lana a fa pe te sauia u e fatala ulo mai i winga lo mta upu ai o te vai atu e le o se case manuia ono fai atu la ia mali ele ai me tupu fataita ai me sa mo tato au Samoa o me tupu ia o me finale wo fa mai wo lavia ai e moi fo le lavia tua e moi fo la kapi i le weekend ia e mau o mai lunga fa mau o lo e fai uma langa ia foi lo ia ale insurance e ia la tolo ia ngā lue mo la tau i tu ia o se upula patai fo mo nai o tato tangata a whapea o e lare au te songa alu fo e songa whaimea e hatile ia ona ti ngā ilo tua po le anu tu langa nai te iai ia e nofo le e tausi lei au manua ma ono sai se ilonga o umar claim tra pule ala io e so se me mawhaina e whai a o whanga i le claim ia e whai tete na taimi ia pe o meta wana i tele o nei o tato tangata sa lato o mai e whai claim ia o ti ngā le
o le ame o te ngā tua, po le ua, te tulou, po le tau au. Ia, ai umai fo lai la kapia o lai, vāne a le awhewhi, o lai sulu e ulu kong skalamu o le weekend. Ia, o peo tūlanga lana, a mau i fo se video po se ato i se mea whapena. Ia, o pe a vema me le manuia i le claim. Maro, ole vaso renke ngenga i fesiri ngo fa makari. Ai le kaungokari kaungokari oi. Al fesiri fa pe fole penga pawanga me ko service fai ko officer. Onga ye ngiska ka manga easy services. Alenga ole anga pomele ka karngoi o la vea ma compensations me fa penga. Yo ka di le ai le al kari pe lo sunga ko wa e ke fenga fa ya yo ka di wi le. Le sa le lava lo so noanga le atawa. Ya i le taimi nei ona o compensations ma insurance o lo mato ngā lua iai. Se taimi luma ona mato wa vaila ia nisi tūlanga ia lai nisi areas o le tūla fono e mawhai ona mato fisoswani iai. Ai alta tonunga a whape iai se whawhita uli po se inquiry wha le tūla fono e mana o mia e se fisoswani. E whafso tai mai le ana o loo iai ia le asosi o loo ia Pasifika i nei Queensland. Iei fo ele si asosi la lo i New South Wales. Ia mau te mafuta whaatasi ala a iei ia se whaataitainga, iei se claim po se inquiry patino i lea lo ia lo whaanaioinga migration po property sales iei alo ia tio mameanga ia a mawhai fo a iei fo se lo ia Pasifika e mawhai na fsoswani ia e ke lenga o kango refer iei mo le fisoswani ala ngangana. Ma lo whaavitai, o le fesili o te fia fesili atu lau sunga le liloia. O a vaenga e le te tau ona claiminga. Wau te lole mai mo mai tangata. Ia, a ole o ngā whaino prokalame, o an e eini specific foilele injury or cases, that's the word. E mawhai ona whaalau tele nei taimi a whapole nā ia e le te tau ona claiminga ia mea pe le te tau ona whai se case. Pe every incident o so se mea e mawhai, it's a case. Mawhai ona i tau se soani vangane. Ia, e mānei o fesili, o le tani o fesili na every incident e mawhai ona whai. Fai ele claim every incident e mawhai na whai le claim. Ai e tau te wawa ai whangale i le alu i luma. A whapea o se tangata wa stama i mea ala e lavea e lima ai sa ofi mana o e whaisanga claim. Ia e malie o te whai ia na o manua fo ina le po ni whawhitauli e tau te wawa ai e impact ai i le future. Ia o mea la itia pe o se me o pe o la veia ia tamai lima e toi heal or injuries that they heal again and they heal up stronger o toi ngā melanga e tele ana matou le whaia ona o lo ia le insurance e kavala ko mo le kaimin nei mo le taimi ale e whaia la ko rehab ma o e ave fo mai e whangai o ia tautonga ma whale mai a fai o se mea a serious injury ona matou vavaaila ia se tūlanga whapena. But if it's a minor, se mea lai titi. Ia matou te vavaai isi tu a whape e lua pe tolu pe wha minor injuries. Ia ona matou vavaaila ia mai ilo. Pe worth it, leanga o mato mo te leo mana o whengane whaamai maule taimi o nei o tatu tangata. We don't want it to be a waste of time for our people, but we also don't want it to be, if umil taimi whaatali e o atu whai unga e le worth mo lātou. Pe o se talatu nā siata? A mai sau fisosoninga. La sunga le loia ina itangata whainga ruenga ia e tupu ai le whaalave lave pe tupu ai le skengi
ai tau mawhai atu e leo fisosoani mai fōr ngā ruenga ia. Wai ai ai si ono wha bea tūru ngā ruenga e le ai e le kawā o le ama tūlanga pa pēnā por se foili nā oe. O le ase whautuanga lei mona i tangata ia a o le a o whea a mata mai ai sana tā penanga e sa ili ai se fisosoani mo le whawhitauti. Ia, e tupu telen mele i tonu i whalewhenga luenga. O lo wa ia whautuanga mona i o tatanga. Nana tupu ar whalawe lawe, pe whamaia e le otali a e whalewhenga luenga, so incident report, e whai pelo incident report, pe lafo se email i po se text message, tau ana se wha monga e wha ni ai, o le mea na tupu, e tupu i o le whalewhenga luenga. Nana umar whalewhenga luenga, tatoa nga i maila ia i il fō mai. Lana e te lea taimi ai meisia ia nei o tatu tangata a whai o mata o le settlement o le mea mua e wawa ai ilo ia o le situ po le ale umi o le wā mai le taimi na la vea ai anga le taimi na alu mua i le fō mai o le ale umi o le vāna e sa iai a wha pēa o lua tolu vai aso ia on na tupula ia o le whawhita uli lea o leanga te lea mea mawhaintupu i le vale o le lua po le tolu vai aso. Ai a wha pēa nana na la vea le aso lea alu sa o al tangata lea alu le aso lea po le aso e so ai alu li poti o le fō mai. Ia o se keisna e sili ona malosi mo i le matou vavai e le M5 na wha pēa me le lo ia o le insurance company o i lea i wo umi ke le anmea le i alu vave alu e li poti le fō mai. Peo se talana so swani e toi nei o tatangata. A whai e te lavea pe tupu se whawhita uli o le whalewhenga luenga. O mea tā ua e lua li poti le whalewhenga luenga, li poti le fō mai. O mea tā ua lavana e lua e tauna whai. Malo whawhitai. O le sifesiri le au mai e nei tangata lava o le tau atunu au se tā lia. Ia makele malama te ilo sunga le ataua pe iso na mano maanga te leo. E mawhai o na la vea i singi pe la vea i lesis keke ai claim atu i nāli to o nanga. Pe sa ili atu se fisosoninga mai lau sunga. O tele na la tau ia whafsiri mai whapunmoli. O le taimin nei, na o leanga e tofu ale stete man la tau tu la fono. E whainga tāla ona au mai se ex-kengi ngā kupu i singi ai apalai e i tūla whono Queenslangi e leanga e o le mea e tupu ai i le whawhitauli o le stete ai tupu ai o tūla whono le stete na e governor ai i le whainga o le claim a whapea la o se mea na tupu i la loa i singi o tūla whono a singi e whaia i la wa ia vai a fa pe tupu se me la loisini e fa so tai mai pe langa ye lo ia Pacifica i la loisini o lo ia foi ma o mato pa anga e ma fai no mato refer nai o e ma voi se so swani o lo ia foi ia o lo ia wo uma no mato fa so mato so la pule ala i la to silafia me se so swani ta wo mo tangata Samoa ai a fa pe tupu nei Queenslangi free I'm fayang mako fayay le claim. Whawhitai, o le si kerona o sili muri lea. Ia ona watuele le sunga le ataua ma la fotila sunga loia nisi o vaenga i te fiafia. Toi whamanino mai lava, e masaniana e whasoa i le mtaupu lea, ai ona e mo mia ko akele, e sauar sili lea ia so uma e ke suma iai. Mona e tatu tangata ia e tawhawhau atu. Ka whau aku i Brisbane. Ia po Queenslangi foi wa na le ai ai te wa a fia ai ni manuanga manuanga ia serious entry ke el sa vale ki o ka force industrial site po ngaruenga le fai e pa mai se kulo e kavalato ai a mai se fa mani nongo nei tangata nei le ta fa watu e le ni tangata no fo mau a fa peo se tangata lo ta fa mai ai e tupu manu ai lungo le awala ia lai ta vale po se mea peo na e sau no mai e sia ta o le mea o Saval Valley atua ai pa u mai se tulo se wall po se mea o la vea ia e mawhai ona fai le claim na le tupu nei Australia
So se mea lava e tupu I nei I Quintalani, pe whamaita e lavea I lunga le I Taavale, pe sa e lavea se ngaluenga, a me se ana I o tatou tangata ngalue whavaitaimi. Ia tatou nunga venga le ina I o tatangata. They think e leo eligible latou I se insurance po se claim le ai. A whaapea e tupu nei Australia, o le mana I whai nā o le nei atunu, o lo iai ia systems e so swani ai, insurances e kawa uma ia tangata whainga luenga. Po tangata fo ilunga I awala. Pawal me tau te wawa ai ai, pe a whaapea e tau te wawa ai po ai e tua ia, a whaapea e tua ia ia oi, o lau lava whatamala po oi ana e alu, whaalavea oe po se mea tupu lava ia oe. Ia. O le mea lana e le mawhaina mātou so soani atu I ai. O lo wa whaavasi ka ua kupu. O le fisiri sawi ale atau wala wha umatu. O fisiri le mai runga le porukala mea. Ia e mahnei alo whaitotu fisiri. Mai a suru one. Whaamole asiata pe mawhai ona wha fisiri atu I le loia. Pe mawhai ona fiso soani I se case. O se tangata ua se fulu tausanga o whai ngā ruenga. Ai ua whaamuta lana job ai le ai ma se mea na maua I lana job please. So mga whaamuka, you know, e mawhaina tau deal ma keise sia pe maufisi na fisosoani. Ia, o le mea lana, depend po le alma fuanga o whaamuka I ngā ruenga a whaapea o whaamuka ngā ruenga o ngā salavea po o kupu aise is an injury or an illness. Ia e mawhailana mātou so soani atu I ala I insurances o le super. Ai a whaapea o se mea vanale pe o made redundant o se mea wa whaamalo mai ona wa leto mawhai ona ia whaia ngā ruenga. Ia o toi ngā mea lana, that's more of an employment law. E le o te insurance law le tūna, that's an employment law I le vā o le tangata whainga luenga, ma le whale whainga luenga. Malo whawtai manino. Ia lea taua? Simon Muli, domestic violence. Se kangaka la vea mai ngo se mea kupul whale ua. O ko uruka ingi fo ua. Po ka maroa, ko fi. Ia, po se kamai kiki fo ua mao, se sio makua. Mangu o le anga kamai kiki. Lasa fo kuanga I ko inga kuranga wa au ka kare waranga e kupu wa me fa penga e kupu I hapela ile ya awula venga langa ke makangal me ai lope entaro ya si kinga pe entaro fo ska mape fa ko urungi fo ka mau ka finge po se kama kiki fo wa fa inga entaro ni fo Ia wenga me o kaka ngi fonko claim le domestic violence le area le ke ro koi o inchi o mangu ngo se mangu o fongi fa lo koi fa Ia o le tūlanga na ia o le matua I strict out tūla fono I nei I Australia ala I le domestic violence ai mai sai I va o tamalo loma fine ma tamalo loma ma tamaiti ia o lo wa ia fotuanga mo le oso area ia faia singa ma serious o consequences pa fa pe to puse me fa pe le ai mau e leu ia e ona mo li ai tangata ma fale pui ai ia o lo wa ia fotuanga ia a fai o lata na tupu se mea whapena ia alu e whaea pe alu e ta ele sami ma waifina susuani e taupu teama e se mea maua e tūlanga na e ia mona iau tato tangata ia a fia mai le mea na e ia lalva enga le ta o le victims of crime o le victims of crime pe o se department na lea e vaia ia tangata ia wa whaina mai tūlanga whapelea ia e maua e fo I le fisosoani ana I se leni ia o tele o teo mali area na ia pe o le meana e le mawhaiona o tali atu I le fesili na I whaangai o inga. Au te loa le compensation e maua. O le hands behind for mai e kui vasa.
Mo li misa le skame. O le hands behind wa mai ku vas. Ai te loa. O le tau fa uma tu ai to saule fasili mali le lo ma fo langa e mo ye ai o me tupu e ono tupu langa o le tau te tara noi mo compensations. Ia na la fotu le. Tu inga tangata matutua. Ua fate ia fo ilele se mea nga sa vale ko ai ke I se ko inga fa lave pe pakaku se mea fo ilele ke I o sora faku. O so I no mare fatu. Ai pe pa ua e o sele io. Boani me fa pena fo ilele wa ko ku silingi runga mo me o kioaka me o faingo au wala pa ua ela ia noti di fo ilele. Ai o so ile fa ko inga kusala ile yo ki wala vere media ai per fatu ei se me ma faina na fina wa e fo ile mo se uso nei wa yo feska ka per fa ko ele ole o fa so lo itu langa mate te ima vai le tata fatu em fa no lo sunga lo ia tele me va vai tele itu vai tu langa fa pena tele o taimi e mau tele ave ia toina cases na ona o tūlanga lea e whaingata ona tātou vai I le fault. Langa mea mua kau ke vai liability po ai tua ia. Tātou te vava ai fo I le matua o le tangata. O lisi meta te vai fo ipa ana whapea se tūlanga whapena o pa se tio ata I lungo se awala nuti ai oswaile ia e mawhai anta to wawa ai I le photo ngata le na operate ina ia le crane ia e whaingata o natali atu le fesilin na o nai tele I tu e tau te wawa ai ina ia mawhai una fight claim ai fasto ta I mai pea e le leia le tato whalem tato tala noa o na mawaila ia o se tali ma faina watu nei o tatu mata. Ma lo fa tele suka loia le fa taua langa o nei o so le matua. Te o matua tu na wale ta ulma ta fa nga tu nei te ua wa ke fu mo ka vale pa mafa fu nga ya o ko. Inte o pe se fa ya la foto lo sunga ri lo ya ani si va nga I misia tu tatu fa tanonga ai te sila fia de tau ona toe fa ai loi la tino ia mau mai mata numera ia o taimi te tala I tatu ofisa ia o tatu address fa mo ia fa tai lava o pawalava me sa ofia fa pa ia tu ai ela tatu por kalame ona yo tatu tangata ngalulu e vai taimi lo mai ngaluanga fa vai taimi ia a fai o lau so mau me tato fasa launga fafso tai mai au pa pe tupus fa fita uli tele ona yo tato tangata te va ai alofa to tele ona yo tato tangata e le o malam lamo lai na le yes ma'am no ma'am le me lai fai o fa fenga luenga ai le o malam lamo me lai e tu atu o lato ruma mai sia signinga o pe saingi yangi me o lo yeso upo so swani ia a fai le o maua yeso ele so upo na taimi fa so taimi ia o le ia lo no sila fia me o lo e sainia lo mena e kamo sainia kuia ia se contract po se me fa pena fa malo lo io ma to fa fo io I Samoa pe o me lava na tonta to va ai mamao ia o lo ia pe ia na yo tato tangata o so swani malo si mo na yo tato tangata o mato officer ia e mo ia o nei I Brisbane ia na o tu lunga ia le address level 54 le 111 Eagle Street in Brisbane ia a fa pe mana mi lava so swani so se me Australia lo ia e fa so tai mai lava ia wala me fa no mato so swani tu ia ya wa ia sili na mo so swani lo le no na tato fe no ai on le mo la ia so swani ya a pe o tala na o mato taimi e tala la falvalu ya taponi lima ia mato ofisa ya a lo ia mato numero na o fitu to luiva lo fa I va lima fa ma lo fa vitaio le na ua sila fa fonga ta ua mo le au fa ngaluenga fa vai taimi seasonal workers ai me se auto Brisbane ya o tiro foi ele a faina mo o to ia isi skeke but it's worth asking
Wae maratua le to te whaafonga mai. E kusa peke ngaruenga whaavaitai misingi po Canberra, po Whealawa, mere ponge maisi skeki, po Perth. Ai, e mawhainga e wala au le no mera le sunga i amitai le sunga loia. O loo iaia na connections. O loo iaia na sootanga. Ia e tuu iai oe. Ia mawhisosoangi iai. E tu sai mana inisio vanga. Walanga o le tele i o keise se e fisota i mai aina i la tau ngaruga whavaitemi. Ia o vanga fo ngai ua whaamutaina whaafuasei pe whaale tūlafonoina. Ia o mankovelanga i ka mai ki kulou e le ta telefai atu o le nganga vale. To te lea nisi e tau le o malama le lei i tūlanga o le ngangana. Ia e pa wan mea la wala palangi ia whaiai ia wa umo oe, wa whaia oe, pe terminate oe, matūlanga o. Alae e iai le mafuanga kakau e kakau nga whi ngau wai. E le o mea uma fo ia mea o le asese ia a tonu te loe to tele nisi e ono maua i manifesto inga ka ngofo mau. Wala nga asasi se kampangi ma se ma kele e mawhaina ono fina wina mta uwa benei e ono manuia tua i le ngati tau se tūlanga tau se leni. Ia ai ongo ofai mangi ngofo mau e tua atu o nei. Ia ai whamalo lau sunga le lilo ia le tau tua. Whamtei tele fo i le lango sunga lungo le tātou por kalame. Ia, ai tau tele i tau mawai mala fua tule, awano whai. Au whaafonga mailu tātou atunu, Samoa, Brisbane po Queenselani, mau se tā lia la vai. Ta sile nei company lo ia, o le uruai company lo ia, o lo lango sua i le tātou por kalame. Ai lango mai au se tā lia i nei New Zealand. Sponsors, loro winga. Whao ngā li tātou tautua ma li tātou unanga lea. Ioi. Au fu te ma fau pe ono sa mo wai fa ris kan kali ata wa fa mai asi ya lau e ya se ko inga palangi de e ya se ko inga avele ava noa e tautu ai na yo tatu walo me tama fanda o le yo sa mo e ngake la ngonga inga lo la ngonga e na te la ngona ina le la ngona le e ke re fa makala ku wa si va enga o lau case wale va mala yesu ga matia lea ngai kau ke kongeki la ngonga maloto tātou Samoa. Ia o eleva pe whatua nganga vale nei papalangi ma isi fo iau au nanga. Ia au kamanga ia ole black and white tala waku e black and white fo ili sau a o tau lea. Ia o ava noa e fiso soani ai mo auto uma. Ia tātou o fans al prokalame. Tātou lango le uma to e vatu ilunga e misa. Ia contact details. E te fiso tai lo ia la foto la no fai la usunga li lo ia ia faftai lava ia ta tono never no mo le tule anga faftai lo fitalai ngal vai malai ia le ngata foi le lo usunga le atawa faftai lava mo fa no ina nei time in luna tato por kalame ia ma fai foi ona tato fa so e alai il mato o nanga po se so swani foi mo le lautele o tato tunu ia ele fa mai mo le foi faftai sa mo ia whaafitai atu lava mo lo tō tapo inga mo lo tō nofo talo ia awaia le alo atu fo yo alo mwhanau o le tato atu nuu ia mo se ai mo so o le tato atu nuu ia o le lumana i manuia lea mo na yo tato a inga e kalesia nuu a fio anga mo tato atu nuu ia o alo mwhanau ina ia e whaiva ia e malo whaiva ia moli atu ele anga ngal whaafitai moli atu foi le anga ngal whaafitai na yo tato e fai ngaluenga tofio le tua tu sai foi malo to ngaluenga fai le vai aso ma le vai aso le aso ia ele ngalo ya o toi ele o ngalo lava ya o toi ia mato alo mfanau ia mole foi alo fa anga ia ina yo tato a ngalo fa pena no foi Samoa New Zealand so se tafa langi ia lo fa anga tu foi mo si o tina ya laungaia ia le ngata foi le afionga ya foi mo sasa ma na upu ia ma fa manue at foi las fa na si o uso la titi ya maiava efi ia o nei ato ai o le ngalo ya tau sanga le afionga ya maiava ia o matua lava stama ia wa mata foi na pula le ulu ia moli at pele anga fa taivi ia le li o blia mai nei tau sanga se tele ia ai o nei time fa taite le lava siata fa tai foi le ata o mo le ava no ma tato o nanga vi ele tu ia fa pe nan fa manui atu le tu a wai tato por kalame
ia tupu maola pea ia mau foi ni manatu lei ia ai awane mau ni si toso pe o toso lenga sauno mai ia la fitalenga pai malai ia ai manuia tele al nei aso malenga falo alfa tai tatou faina lo fatele atu lo fatu fo ia lendora me se fo io o leisi a fine po le ma fine fo lo tou ngalo lu fatasi na tatou ofisa i Australia so fu mo ni fiafi tai sa ngala yo lo ia a vacations fa ko lo ia sa ngai lo la ngo ina nga be puru o la nga fa ko le fa fonga mai wa kele ka ngau I fa nga lo ia ala foi so se me puru Manda ia tau tua. Ia, as kau kua lei kele. Esa o ide aka wharongo nongo kau kua lea. Ke maga kua ile ka e ka fia la ve ai I Brisbane se ka. Ia. Ta what it. Ka ke oro o Brisbane ia. Ia. Ko serangi. Ka ave oi. Fakanga ku ia ro vai. Nei. Ka ave oi vai. Kuamus ku ia vai wa. E uma e vai ko fome wa suka. Kusa ngafaka ku ia. Nei ka ave oi. Ka ko o ko ka ka fa inga mama ka ka we mu. Ei, foi bom coi matuara longo no a arela u a fa singo se me vuile de nga pa u. A fa ya ka venga lurua be. A toanga se fur marfata usanga o le tali ia vala sautia. E sisila, o su fa ka usanga o fikarga kare mo ko afia kamaku. Mane ku. Manu e tele la toanga o su marfata usanga ia o le tali vala lo faanga mai si utama fai va ia tapana sautia. Ke sira fia la u kamafango ka la u kai le e kofo de oka. Sole. Ko anga rakara. Ka mafai mingiska kuila li oka. Ka mafai mingiska mai ku kuila li oka. Anga e foa. Le ora tutongi nga foi nga fasal longa da. E mi ka mingiska man ka fa ko ka fa wale fa. E re kai zoro o ka lo ka. Me le oka de. E sa wo ya le felisi. A to nei la to su fatu sang. Ya. E foi langa fa o me foi dei al su fa. Kongi al pasar. Ese yo lo vi. Ya, me vi tele lo was so fu o le tali. Ya e so o lo tina o te so o lo tama. Or ka tu al sunga ya vala, pole tali ya vala. Ya, sunga tapana. So no fale tu. O e fai la upenga. Ya, mo fa fu mai foi o man tu ai le taimi o vaturas fa na o le tali. A fief mo sa ko wia. Ole angai kamale felicia fako mori mau foi la kamo kedi ai ko sau sa alanga la eleia si fale mo yer kau kai nga e mai yar fai va vidi mai le ese msami ya la usa o mo ala pala la si foi o ngai kamala popo or mela le o ya e o kama ya la songo fu ai la falili la popo ko pipi ko fulango e ke mori mau Pengio, pingi sue vole manga vole. Sa o le fa ku sa le fa o ka. Ya, o le las fa nau o le tali ai se ke le lei ai mo le sile fia mo le totele a e fia mana o isau a tawia mo le oka kama le angai. Ya, ona e fa so kai mela ulanga le mo ngalo usia kier ngu mela tamau atopana. Ai te meli mai la ia te iyo ia no tango le vatul numero te vili lava o ia a ngor ngi kai mira ngalo mai lo numero ai meli mai sau ka wia e sa le ai cara enga iyo fa tai foi la ia ma le fa tai foi uso la na na ho ka le wa asa war ka nga kaya wa masangir fango e fango au no ka suli esa mia mai ai e kaya e o le winter ai le ma iso an mo kwari le ia fango ya for so sa mi or baila o for so sa mi ra ko ia al mo to vai se uso tu langa foi le pe wo tau pe fuolo no
Tau pisa le fala. Fala. Ai fa te tele ia fa manu ia tuai mania so soifua. Ia o fa ilonga ile nei aso. Ina I sia so fa naulea. O si to ina na au mai ele uso ia pena save tama. Ave ia le nei taimi mai lo nga nga ia fa manu tu ia ile li o me mo fo yo tonu ia te ia fa manu lana sofa pa ia. Vere nei taimi ma tau te mo moli tu ai ma tau ro fanga ma fa manu yanga. O le aso le nei o iso ele yo ori le aso le lo ke va kwa ngo ro va vesen mai ia mela ne mo aso fa ele mo aso fa nga wele ui me fe ko lo va tu o le aso la ngo le aso su lima ta o la le fa nga su lima la su ngo ka yo sa la su lima ne alo tu va te la su ono to ko se ila ka fidima ai si fa au dia ia ka yo a tonu o tu ta yo ia wa fo o te tongi me fo ma fa ma le fa sala atalo fa tu tele o tonu o programa de vanga fe ya ole ta fa so mo ile o ta mo ile ona kamba mo case por kusi tu se mea ba mo ile case le case le o fa nga solo le petition le a messi o fale sa fata mo le fionga de minister ya o MNRE ya le o fanga puna no MNRE ole puna o fale natura ole MNRE na ole se I misa ko su me an makanga ruenga anga mongi foi ole ka ki kau fa masangi ya po ya sa ole le matanga ruenga e ave e fa lupe I langa ole fionga le minister le fionga ya seve ana pute mono ya malela cases male fionga I le suyo le HRPP sale manuia mai le fa palota le ana Ronnie Posini Minister or Ministry of Natural Resources. O yo le MNRE la le. Le la sa. Ya. O le so le sa ha amatali ai nei tolo lunga. Ngangata la ufai taunga. O mai ai ia mori mau e to tolu. Ale fionga ia le ana e fa sanga. Ini fa to sina sa faia ele a fionga le tamaita minister ini tangata ia se tolu le la tole mo mau le a tau o le vaenga o te fia mana o highlight se ta fa so ai ia masesi vaenga I mafaiona e au maia I sisi update ina o faita watu I mo mau nei o isi lima se lau e lua mo mau e lima se lau mane mo mau e koru se lau se koru mo mau tolu mo mau na ai na o fesili le loia I foi lisi fesili na vatu le famsino e te masani e sauri tali masangi le ya mori maungi anga ile fionga ya seve te masangi malako to onise lo lotu onise lo lotu e ila lisi mori mau na o fi ater fainga ola na tala e tangi fa mai fesili le loia o ko wi lo ala o se fato sina na melea fa mai na wa vatu le tupi na la toi loa I na fato sina fa fong foi la fa mai ina ua tau au mai le tupi na o wi loa tonu wa o fato sina ai uma enga ai kalia ko e kufa fesili le o le o fa masingo ai sanga le fa fo ai fa mai ka dia le skangaka o no foi mai la fa na awar o me alofa e kusa awar ku fa kusa le fori me lefa me kamaki le yo me nga I tell to rephrase e fori me lefa kamaki le mam o ya po dad amai me nga awar ve o me nga amai ka ko o me nga le to fa toile a to wala matua ma leo tangata ni o lai lo le me le fa o ngale ko ke amun ma e oi lau la ko nga ngai lon me nga fai kusa lau wala ko kalia inga le kupere nga ba ya ke ola ia o ke le pe fa fe nga ko e mo mau ba e ko fiku e mo mau ale nga ko lu fanga
e mo ko ngare mo ko vai amo ma o la ko kalia inga upule ngala ko loa me ngare nga ba ku kupe ai ngala ko fa nga inga fo pa me fo de sa o manga ku vo be maka o fesile lo ia admiska e su ifo pepa po in pa lo ka ye wa ka nga fo pepa lunga su wa afa inga kadianga le kupenga baku ai le pa loka ya se o umar case o le wa mai tonu wa le point out tu o le kua leo paka kua o so ongor ka fa so ngafi ma vui le tonu wa e au mai le nga o le la wa kasu e lunga arfesit o ai nga pa loka kongu ye mana tu mai nana o de fainga paro ko le mea di lo le mea ya fetu i foi au iem fainga si e fainga ba no me awa ole pieces ole compo a tole por package a tole le atua o lo mori maunga e nga fa ko singa ko e proof nga e paloka ya ai a fai o nga o le lawa lunga me le ia o ku ai al fisidila o ai ko nga e paloka mai paloka ya posing o nga o imar faume lenga fatu o I te tauna manga fangafa le ia ile su engo nei mea awa alfisidi mongi la wa ile skangaka e fa nga e fai pule le anga miu wa me ko ngale ku sa e fa nga e fai mo set up ai fa fonga mai sa mo o tangata ia wo e fai set up ngi wa ka uma ya inga o le waka ko ro kanga ka sa o paro ka awana mafua na arufia le ia posingi le nga olanga paro ka sa o ia posingi ai onga ua amaya langa kupe mai le isi sui le ala ua sawe keu ruma fale mafia le onga ua faya inga le anga o sisila mai tantou le anga le melea fatu ai foi o lenka o fusu ia lau kapo ia ngafi a finga fainga la ko fusu inga mangi pe foringa mai nga misa upu wa ai le foi sa ka mo pepa ole kalia a posing o bevesile me pe foringa mai se o sanga kau se me foi le ke ako se me kupul kau sanga lua fe surongo alo manga fa kingo I e se foi la langa ia se foi la langa ia ole to foi me ala tala I de kaka le mo mau to lo wa tele fait o ke le poinga ngai kanga on kanga le ka fa vale o tangata mua nei lau te fat o sifia me o sifia o le anga sifia o le ka yo le afi ngang o fa ya tu sa mo fa fonga ya la ko kalia nga fa o kalia maki de mate a wili linga fa mai le kalia lesi makelo loku ava ko ilo e ar ko se la ele fa siri lo ye male lo ya se ala nga kalia a ku so lo no fo tikle fa mai wo ngai lo o le fa ko singa fesili lo le ia I marfa masing o le loia fa fenga ai lo fa ko singa fa mai ia langa le o mar kai mi langa o fai kai mi paroka fenga nga ave yer kupi fa mai kele manga o anga ko ku fa langa fo mai la fa nga bai ka ko ye ko nga ko ku fa ka ko ngol fa o to sila mai sa mo ile ko anga fa apela e mawar tupe o malo fa apea wa kanga kaye malang ka alu ma e lo sa o e ke defia pa loka ya tulo le fionga ya seve nga va ko kupe fa pe da fionga ko va ko kupe o mai mo le anga ke wa afier ku la fong o ke le pa loka ya va o ri foi mele ke le fke ngai fa mai mon mawa abanga posing nga ke ku ku va ngai aren ko su e lo ya le kula seve ya mapso tania ele inga invite mai o ole invitation nga fa mai o ko ye ke aula e ka kau ave se ku pela nga le wa ku lai ka ka fale a foi le tu foi o tato wa ia le tali lu ma fale ai mai se ka ke wa ia me fa penga ai ma fuona lai ona langa le nei mata upu mas mama wai ia ma ia la wai le oli lo angingo ole mana ia na mata upu le ka u mama lunga ingo au muri mau le au mau la ia o mati temelole le si mo mau le si limo se lau
o whaalongo sa tele le si lima se lau. Ia matauila sa ena kou se lau kala. Kou si sila. E umala le keisi le ngei. Po o aia manguia e tu sai o tō laulonga nei. Ai whioa ia maila ngei. E whioa ia mangei. Mao la tau ingoa ma matulanga ua ilo vea. Wasi la fia le lei lako ngā ruenga ma mea ngā lako whaia. Awa anga whaapea e mori mai se ka ngaka ma whaapea mai na auto e whaafo ina. Na auto e aru to e whaafo ina kei rora. Se mangu e umaro whaapea o wakau kupula le mala. Kupula le mala i. Ai sa unga kalar ko o koru lea. Whao ngā kupe. Na whao ngā. E whao ngā i whao ngā Pe a fai e wha maonia, o le mea le tau te tulia. Pe a wha pea e wha maonia. Waranga o le i ko laulaua le sipiko ma kulanga wha pena. O la fo i eile i tu te e o le fionga minister malana fo i le isi mori mau. Pe ila vaenga lea. O le isi nai ta uai pe o se soani na vatu mo lea. Mo le maliu. Ya ma fa pe aku lawan maliu ya tu la ole maliu ya fa pe aku banga ya el makule ya ya vakuru se lengi le so songi ale wo so mai fai mai o le fa kosinga le fesiria tu lo ya le fa masino o se fa kosinga pe le o se so soangi ya ira vale le lang o ngala ko wo le maliu ai fa mai le ya fa kosinga vai la ko uma ko ngai yo uma lava lo ke lo ngol fa kosinga le ngaba le ngala ko lo ngoma O le winga la lea lai no ta whai atu. To ono o mai leo le masa ili linga mana mawhasoa. A alu ngei la ngei ku ai ngā cases. Wai tā ua fo le mele whafonga mai matape na ngā loia. Tania a to ilo, mapusua tania to ilo, maloia umalawa lea. O iai ni wha mao ninga o ka ngaka ngei ngā paro ka sao la ia. Awalang o le mana ia leo le mea. Awa po le ala le fa ko singa o ange ai a fa yo le anga e paroka o ila firfiringa. Ya. Ele ka wor ko pele e paroka. Ele se ka wa. Wala nga lo ye fa nga e paroka. Ai a pau de meta wai. Wa ai mama o ngai malanga fanga. Na, mamo ela ko ko. Mai. Ka we fo ka mai ki mai ska ka e pe fa uma ngai. Fa tu ai ole tu ma o tu para palangi. Le ala ino ufa ia tu o le matua ta alo leanga o le vai ngai e fai leo e mori mau me ia. Mana tua mai foi. No ave ese ia le upu le fa le tu lo tele fai atu. Walanga tasia le amonga mar fa le a mai ko kele. A fai ala tatu su ela me tonu. Yes, that's exactly what we want to do. Yeah. When it comes to campaign. Ngai ia se pa loka se kasi. Kalunga whanga umai mengi o whakosinga wakako sao mai ai. Ai ma se mea. Le ai ma se paroka po se paia inga ele i uma e ngai parpala ai pe por whamesingonga. Ma whai ai e whikangi singa, ma whai ai kau fusuanga. Ma fua uma mai. O mea ia. So le winga la le ma te whai atuai. Awa o le whakikere inga le la atupu nei le i ataua. So se paroka o le sika alo le anga le paua le o le mea la whai ere si sui. Nga o le set up o anga kama. A ka ko le malo e ka kwhai inga. A ia makua mauwangi moni mau sadi. E pingi ai lor kanga le. Wa foi langa le la set up. Wa afa pe uma e ngai mau sadi ma malo. E pa ule stangata fa sala mor sulu lima ma atau sanga. Ai koe entaito ngai e koe run i le pa election. O i kuleanga ia sa moa le uka aro le ngai kanga kangi. A ole me pito i matanga. O lo talia o le tupi. E i loa le lei o le kupe o le whakosinga. Pe awhai wha maungi. E ainga malau whanau malau ainga ma po oi lava. So malia i le ngutu halu le manawa. A le ua umako o mai koe kuku i runga mako whai mai o whakosinga. Ai sa e paroka sa o le kanga kare. Ko ya fe. A fai foi la asia ka ki fo le siku. A fai ke sa e mai le lima se lau kala e kia. O le lima se lau kala le mo nga o apo lima se lau kala le fai lau nga longa ke alo e convince le siku o se fu le palo ka mo e. Wa o fa nga la lima se lau kala ka wo.
po fa feng fa nga pe nga ia la pa pe nga kri fa nga inga po inga pa oi la nga il lima se laure a fa la nga fa nga e su ma pe nga pa lo kala lang fa nga ya su pele ai wala vala ali etu wala va le mele wa kuonye e fa ai lo ai o I ko nga paroka nga wala va le a pa lo kayo mana tua mai a fa ya ole nga e willing ole case le matango fie e tu fatas a tonu fa fingo fie fu ingi fa I wa a karosia e fa fonga fa singo mu e ga por karame e na no fo ya tu o lava le e fai mata manino e fa lo mai ai le kanga kasa e paro kai wa fo le nga e halo ke spai ku so la mele nga fai nga ero ke spai e ke fa le nga mea ai e ke I paro kai la kanga la awa a fesiri ngai la ngai paro kala ile mingiska nga paro ka ele I fosia o ele mingiska ke paro ka ele I fosia fo ele ino lu minga la kala le ka a o fa ngo fie na I lo nei le mena e paro ka sa o e ui wa e ayer ku e fa ngar ku pi ale anga so o lusi la le anga ele mo se wingo ngai me is he losing any vote mai I lau kanga kale le ke le finga ngi ai se kanga kala I lusi to in reality pe a fa sa nga va ku nga o la lusi kanga kale nga lusi dang kopi e mo mai cosa o le ai ke na le paro kale anga ya o ele wa le ke kanga pisa fu ai sa paro ka ya le anga ai la se lusi ku pela nga mai Fatu ai foi. O le mate tala no ai scenarios ese. E ma fu ai ona ma fai atu. Sa mo ai. O le matua o la le anga o yetu ai ngatangata. Ai ka u foi. E le le fa ma kila. Se si la fia ye le ku malo. Tangata ni. Te ko vi fonga la u si le ko la u voa so fo kangi. O mati time lole. Lima se la kala. Skaimi o kuso. Fa lolo sa tele lima se lau kala ia matawila sa ena ko se lau kala la konga wa ko fiku ale menga ko lua nena ese sa ngo le si vaenga o nga va kure runga iyo si sa pe kai fia do pe kai ya fe le si vaenga pe kai fia asika nga ila ile fonga ngel fai pule la le o posingi ia mana ya la se manga ko le kumalo ile no fe lang e ko fa es elangolango le kumalo ele alo fa le kumalo wa ring foi mele a ku mai minska ole e minska a ku mai e ka ele il pakia le chapipi e isso ngalo fa le kumalo mo le me ngofon fai se fa to ala utala le a to le ta u langa le wa fisiringia le tofa ma tala noa ma sitasi o u tau ainga. Isi o mato I tu malo ta ua vai maunga. Vai maunga tasi. Momoa. Le ia ia o fia ila uli le tongo ma vai leli. Whangali. Le angora o ior kari lea. Le kongeki anga ilau fesili. Ena ua uma mai le ungo le palo tau le manuia ia le fionga ia sula manaia tu loa le fionga tu le au pupu. Ia ono le sua fasula le sa alu e tono le HRPP. Ena ua mai ale whainga palo tau le manuia. Ai manu malo mai ia le sunga ia paunga tala le lei. Fa mai fa matalanga ia mangkua mako ainga uma tu loa o kongeki uma tau ainga umai. Fa mai fa matalanga na yo matou tau ai. Sa yai le fa to fa la inga ale tai o le tuangai. Na mana o ai le fionga ya sula po tu le pupu. Kasi lea iku malo e manga ia fa your case. Alu e fa le case. Iyo alu e su ia le sui wa tu la mai. Tu lo fa fonga mai fosi ma tu malo ele vengo songa fa ko se kala la no fo le leima ai pe taila wa ami mai ma afio atu le tofisa ia mo de fionga ya sula manda ya
ai mai ele avea ile alu su ia po e consider inga le alu fai sau kangi tasi ale sau noanga tulo le sa avea ma fai pule o se matu tu malo kasi sa nga sulang fai ai tu le pai le ai e le ma fai o le wata oto le tu walalo ta lo sanga ale tu malo e le ngato si onu i le tongo o laulii vai lele mafangalii tato walu ia i le mea waiai ele o sesi fo i le la uso ulo ngisuafa o se uso fo ia kia ai mana tua mai o la fionga ia sula o ia la ua i le suafa tuli au pupu o le faatumutumunga o le fonga o la taua o le faatumutumunga e faatilo i le launga malu taua mtuisama o la le winga o la ufa matalanga lango lewa e fesiri tonua i le vaisua lea o ke faafekai mai le nga o sula mana ia le na o tuli au pupu fo manisi uma o faipule ale HRPP faapea ma le sap faapea fo i ma le fast o lai ia si faipule lai si la fia lava sa kakaunga ave petitions ai le i avea ona ua faao soina atu e sesi se maro si anga i kua o yo e fai o le tu e manu tamali inei e manu leanga o le porkiki e uma ku faila ni melia ai fea ngai pea marengu umare kumalo aso uma or karila ngalo sunga le tau le lana wa umi isa le tadi langa ole wa maya se tasini e fai ma fa kai ngai ai ado ngai ai le sau ka le kumalo fa ke aso le ko ngale ma fo fa pe ai si sila la fionga la sunga le tau to lo wa le so fa seve ole fionga ile anap ia le fionga le mingiska e mala le ya fo ila sa fa kama tu lo le musafa tamomua ele wingo le vaenga le utitau overtua le fa tumutumunga ai ua le se i seu sila ia le fionga ia le ana fa tu le se i seu sila mua wa le vanga i kokong ma pe le anga wa e nga pa inga pe wa you know la sa tofo sa o yai e oi ele i mingiska i lalo le pure anga kuila e mai le ka ya mingiska io ele yo yai e oi ele a le fato a pale mai lea o le fionga ile fionga ia le na pupo le fionga ia seve pale mai ya mingiska ai le ai ma se ko fa se i liu atu ai fo o le si mea siaka i la mai kawa pa fo le kumalo kasi le kumalo le pa lo ka mai sale au no sa vai sa fa fo ko la lo sale au to le kware ma ia ka malo so le ia i le mai fo le la fanga ma mai oi i sa vai e pa do le o i sa pa so le ai le fa lo ngoi ele ka kala won ke le kumalo o ke fo ia sale au la ko mana tua mai suinga nei pe ia vai la tatou iai ai a tatou tu loloto le ataua o sa le aula tasi le pule matua ia tasi le pule fa vai i kongu lava lena le fia ai le sunga le la aule le mali toa mas va ese kulo mal HRPP tasi ia o mafuanga a u ko fa fonga la langa ngai li poki mai na lipoti mai na tus na lipoti bel observe mai si fa fa sala lau ia ni fiang yang inga na tutupu le taimi le ana le case le na peina fa tala ula mai ai ni si o sui ta ua mai le fio anga sale ula o vai ku o le pule fa vai alu binga la fa mtalanga po aya le anga fai masui mai o vai ku o le pule o le ko nga ua mai kakalo mai ya le anga Eyo o fea o yai o ka you can imagine upu na ngala tu simai eyo malia ia so ai le problema kali asa so ke asi nga kali asi ele foi fale o tausi sila la samo o swinga ia le HRPP ma swinga nei le o matua
te e ai ma le ulunga ua le ai fo i maseava tuli ma le ava fata ke fo e fo moni ala ta e fo lo loto ya to ubela langa ola o le fa masinonga ya fa amaro si au fo i le fionga le minista talo fai a o le isi ku makanga le ya tau langa a ka fa soaka ke vangea i le loloko e le ya se me ku o mengi pe aka vangea ia le la tu le si pomu o le pito sili na matanga tasi le asui e fia le lei i le sifuru pasengi e fia le lei e manga o e vaku sui kama ika e mantua te mina na vesi e fu tasi le asui e fia ke le langa le avatu tama ita i tonu o mota fia ye ale o e manga o kuri fa for kama ika ole me ole kulanga sa nga lo mele fai nga kuso o le tua tonu ana o lau tau mo fainga lea e te le manao e saor sui kama ika iko kulo ia a fai wa ele kepa i suafa a fai wa ele si de sila ile angapu a fai wa ele si de sila ile seve a fai wa ele si de sila le manguia o le ku malo o le mingiska a se e se usi de sila fo ila i sui kama ika i o le kau ave ko konguma io ia ave ese hai ngei me fa mai or ka ko fa le yang o sui kama ika fea ngamea kasi ngai sui e makwale ele fufu nga launga e makwale e farmacia si anga o sa fa ko le bon ko mangi ko nga sui fa pele e sau ele saungi launga ele ango launga e sau fa ka miki launga isi kaimi nga fa vesi sau mo me fa o so kulepa wa kasi ngai kama fa nga kulepa fa o so mai nga me afo ila le winga na le jate fa tuai mana tua tasile tangata na sau fo i le media sau ngai po kala mele kaka mo nga manga fese kula fo ngai vakuya mana tua mai ola na sau le na no fa sanga na matua itatu fa sanga do i lo ia iyo mata watu ya safata ele tatau le tu ainga tangata le ngor kangaka e ngofo e kau mia o ku ainga fa afia popule ia le ia fo i marita tai e tau mo fai e u wa ya tatau tangata mai e fai aku le ya ka kau le media e fa soa ma fa ali ma fa ai loa tuai me ia tau na silfia le tu ai manga o ko so fa ka vai ia fa sanga elo masafaka fasa fa ilo ila lo u le la o ki fie ka mai le ko ka mai e le la wa nga le la utato le la utato i ve fa le la utato i ve fa tasi fa fo wa umona mamalu fa fa pule le wingo la tita tamala ya aka va i shopping center mangeli fa tita fa tu atango afu e fa se mori o ka dinga le wingo la tala wa uma tu uma malu o tie fau ia ai toi fo i mai tatou tai ting fang wa neila ia ale fo ila wo so mai ele malie la vai ko ilalo ale o so ale fo o tau mo faile mea fa o so atu ai mai tu ai nga mo li mau fa bene e o tu fa nei mo li mau le fa vaia wa umana ai tupe fa nga tupe no i fo le fo mai oh my god ya ai wa fa sa lo fa kau kasi me fa vale fa ya ku le me fa ya fa mai ai so mai langa mai me luo ocasión luo ocasión malisi me e ma kau ku a se ve ya ngai le von kau ku ngai fo ki nga ya Samoa ala ya containers manga me o lo mai fa leva mako fai me fa kasi mai ma te bol fia causa ke na fai o fa no kula fai la ka mi la ka mai ka mi la fai la e ma o lar ka ku fange sebe ilang ka mai ka ku le ke pa se ma sa fa ka mo a le si tanga tale fo no fo tu ton no yungi la pi ya la ka pi sa mo le fo le nga fo yelu o le la matua tili na fa ma wa mana tu mai o le mo ku mai pa fa la mai o ile tu no mo tu mai o ile parliament
Lono winga la pe ya mene la tupu nei la fiuro ya vese male wa kilenga ma le fio esi male la kapisa mo ai kasira ka kale sa fa ile bot Ala nga ba ay sa fa yo. Or tali na tali tu le pa. E kani ku na e pa. O ke le kor ka ku le pa. Fa ko mo melo paro. Oi. Ka fa ila ko paro. Ya, alo winga na wa sa mo ma le fa fo ko maya. No, fa no no nga. E matele o to mo fa yo. These are real issues. O me ia ka o issues. Iyo, o a issues. Ale lau te va e va ai o le suita mai tai. Na ua pale mai. Se o ka ika waka mi ka inga ua sau. E mingi ska le kofi o la kai kumaro. You know. Ui langa ula. O ka e pa wa kai mingi. Mai la ta tole. To e fo i mala utala le fa te inga le na fai le fionga ia tuli o pupu. Ia sula. Le ale mena fai sau wale asinga o. Le momoringa po le asinga o paunga. Sau e mongai. Ka i mua mai e kamaro. Sa onga i o tangata. Yo. Iyo. A wa uma o ili ikia fau. Ka kienga. Ka kia ai sau nga ia e ka i mamanu e a koa i e ili whare kapa au. Kausi mamanu o kumano. A o isi tangata. So le wo makoso aku le porokiki kua yo la kongu. Ma tau mawhai e wha porokiki aia. O isi no ua matua whelau toa. Wa umar porokiki wa kurmalo. Ai vevesi aia. Aso ngi sa moa e lingula e kua. E ke lo le ya ka kai cha pipi mo ka fas. Ao i afilana. Wa fasa u wa le fe tau tala i sole o ye kalesia. E o ye kalesia ke lo e la u fala no e o foi lai nei tu nei le tau. O ta fa no no tu ngo isi e kalesia li afa peor kai pese marka piango. Mare o fai pese fast. E o pese ngore au. If you so se manu o manu ba cha pipi o ava pela o lenga o fa lenga ko mo foi pese ava pela o le i o loko e fast ai maru mar tena i cha pipi le mangi maru mangi te o ka ko pese nga pese i pese e wo ye e sele o le ma a le atawa o a o porkiki le usa ya wa matua isave ua ia te tonu o le loto i whare. So le o ia inga. O ia inga. Ioi. O whapea. E mai la tala wha ata. Na wakura uka mai kala wha aka. Ola uia tala wau te reta uani si wafa mani ngoa. E te ilo oi. O le tele i o tangata ia le wa umangiri paroka. O le tele o tangata o se wa inga ma nei tangata o nei wo mai wa ve fo ni ainga le wa reach out to my te au pe mo ni nei so ni nga fo le nga i ngai va nga fa mama ave nga ko ngol i mingi ska o si o le wi javi oh my o tato vai la tato ye Kako vaila kako o le mea la le o iroa mai o e papastui. E lo me e kupu ko. Ya kia wiari. E se mai pa pa la o le ja pipi. A mai langi views te leisi ka pa pa ko. E le sa fo ba ngali. Le ai ma sesi e tolo. Le ai ma sesi HRPP. E o i la tui na o le la to fa la wiloa. Le ai lava maseisi nga o kakau malia ilo kaloko e ana fa alawi loa sa o to me na yese me fo ile le fa pe okay sekila I like that ya manga isi o me ka mo ya la kala le ai masesi ke nga o sekila le fas le fangele le level ma wo lunga fa pe fiu le sap mari chapi a apa lunga wole kai o ye menga wa lenga kam foi na kilo pe ese me manga ye ka ke o ye mai fulile le ai fo mo a foi lo te fai no mata tu ina saunoanga a sui fo
O le fast so ia la saungi. Ta tia ia ila tau sa la vea mai le pa inga na tia nei. Fa pena foi la le HRPP. Ta tia ila tau sa ia le pa inga na tuana iatu. Ai tatou tuli matai ila tau ia fou. Lenga fa saungi mai le paroka. O tamala ia le atu na matua ia lua ilo taimi o te fia fa longo le taimi tu la ia lunga. Ina wa tu la ilunga tu lo ia la vea ami kuanga le wa ukango ka ukang kai ngamang malo mai o la vea o ami tu nai asia tafu o fiu fa o tane Bonifacio o le fionga ia le lua o ai fo io telefono sa va ile e va camilo o le talainga ia le atinganga ia o le fionga atea ia o sa ia mo molto ina o fo isi marsau i tumua sevete mai la to ma la vai mo pale mai taimi mana tu ai e le tai sunga la ule ma de to le vanua e foi la ko saunga e even foi ia la to le manuia mai tau te sile fia sa mo ia ngai lunga mo le live le fast le ai lava ma se kala se sika ilo te o misi ya te a o e no fa longo ia le ai ma se kai minga kau fa leanga ya no mo se la ko kai e kau fa leanga ai ku le epa pe kau fa leanga ai fo ifia me no honest ya ai sa tala no lava issues sa tala noa foi i manuia e si foi lo lako i kumalo pe a o mai fa ko kwanga ya kia o mai lo le HRPP le ato tole o le fa la wi lo nga piko sili ngo le fia o le fa la wi lo ar ka uso lo kamale a se uso le ngo fora la makiva sa ba fiti na ya siwedi ya nga Ora mo kwa o ke li fa ele mo fa no no honestly ngo for le lumo TV ko maka le road show wa HRPP o si me o replay ma ai ngo maka live vai langa na ofia fa longo from a fa sala lau perspective sa ofia va ai mo mate tu po atonu me la so ngo ai le so no ai so nga minga o ka se mua ile faleanga mua faitala nga ile la aulia le mali toa fa mai fai pa mo ar fisiri e fainga pa mai tatou iai tasile asui fou ele ia ai fai kala la aulia le mali to ne nga mento mai tatou iai sau ia le si fa fingele ai oi lenga tau va mai marsunga le fionga pan mia fa usau a maka mai sianga pele nga map so le fai le sua fa la aude de marico ko sila o fact ma point ia ma te vatua samoa ma kere o ko fa pe a me o tau no o le winga le ma te valia tua o le ese o le level malama ma le ese o le level o road show lena momoli ele to fa ile tu Ioi. O mai ia le upolu ia kulo. Sa mai ia kakamo ofiti. Yeah. A maka mai a mea fiti a maka le lau o le vale o le au kakai o le fast vai. Le umawa onga. O tau sila mai sa mo ai fou. E fou e kai minga wifi kala ia ele ifa pe o solia ki fa o kokong. O I tonu le mate tala noa tuai. Ua o onga mai tangata nei ona o le tau faaleanga le lato tata. Ua o onga mai ona o le tau faaleanga. Leanga le a taua uportusi o le fua e te lulu. E te toe seleina. A faia o le mea leanga faia sikoia inga o papastui o le faaleanga la laur pepelo la laur kaukaraikiki la laur ngaoi la laur leilo se mea faasanga mai ko kiki fai pule uma e la laur fou e la laur le malama e leilo le ama
a faia o le fua lea sa luluinga e kai lea e ngake koe sele foi ni sui e kau faaleanga e ngai le mawhai inga fua mai e se la au urou o upora kusi e rengi ma upu a pa o papa blame na kusi pa ia ioi a lea o a ia kou ka ngaka e lango inga o kou o le ua koe kau whikuri mai rungo media ma toi tapisa mai ia hale o campaign nga campaign nga mori o le usau ke mingi fa malo loku le pa o campaign nga sui leadership te sila fia oi o te le talitonu le o sole ne sa waili moni fatanga o so mai lunga ya pulotu au ngolo ka welo ma fa manu te uangalo te le talitonu le fatanga o so mai li a te wa fatanga o so mai pi fatanga tele me tala ya morio ai nat io fatanga fa mai er sui le sui le le se fe au ka kala me le ma te lo tala sa o ile si fa finge se wa ka read o mai ngai mea io wa ka read o mai ko inga skai di te lo ma fu anga te fa tu ai e ngai malo si fo ile e matua se I fanga ke le fo ko ingo Rimonds le atawa e ro ko ingo stui le fa ka miro Rimond Mexico Ola, kusol kalang fai famodi skuya I fa ale se kalang famodi. Wala ai nga umangkal mo pa ya ba yu ka ko mo fu ya si famodi ko ingo qualifier ko ingo ya. La nga no ile tali le tali ave no tufet. Na matua ufa tali se ko e makua. Sau fa su ngami ko malo tio. Orio. Eri nga yu fai go ia tio patu mantua nga umanga nga so makuala fikaria inga tio ma tina o viinga ma ko viinga nga manga ia sau pingi tio ma tia manga kuala o so maiar ma ka pingir ko inga kau sau ma ka pingir ko inga koko ko resi ka ma ko resi ara fai o solo o sauro ma tio ka wang sui sui ko lepa ai punga mai lo matipo timoni nga punga ma timoni runga fa mai sui le ai le sui le e mo su timoni ka uri ngo sui ai ore makala ia wala nga laki tu lo na te fai ava fatas ar makala ia le ngo sa ka fa mai se o walo ko fai ka mo ko maka poko kere mai sui le ele ia se fa sui le ele se fai pule mai le fuse me ka kala I foi me va ele ka ua mai le ngo ale tau te ilo uma masi le fiat tanga tale fat tau ye le alang ka ko fa kali lo le po le ala ko fa sanga me ti o ia timon au ia so me ngai le e fa ka le gori se fa ki kiri au so me ri o fanga o fe ko fe ula hoi nga rongo lo ai le taua o inana o lo ai se o fanga uma me ia o no le lo to o le si foi la le o lo le ko inga ia ma ko ka acting al melia o ia ma to mai fu o ia ma ko ma whatever nga ka playing whatever nga ma acting al melia me voi le ko o kengier ko ingo Rimond o e ale ke kami ko me whatever nga ma acting ma fa malia ale utato va yo le wata te mai la pa fuanga voinga le ai se wano fa te dali man tu fa pe mal attitude al kamaro morio no fa dali fa pe fa sanga nem fa pe ia le atua or manatuana Rimond ia ma le fo se fe o Rimond ia o mo mai ele fo se fe o pule ha yo mangaku pe le o se fe pule ele ia sanga fe o ma pe fa pe ngai ne se me o anga o bako min mile limo ele ki ron ma fo anga renga u ronga ile mfa anga ma kuor fa ya vari bo ai ro ga pape aku ya pape aku ka mo povole vai o Limong ma ko vai ke le me yo ke lo nga ko me ngai fai e o se o me la o mo pape ma Limong vai
au fui ke so ngau so runga makua bo e makua la ufa ya vai lau tiapa ai o le sila mai e nan o fa to le ta mi milo fu ile le fakanga ka mi milo ale play era wodi esko ngo kuila epa o una ma to mate matenga me to te faya o ria lau te lo le ya la sila fia le ali mongin me le faya ko lang kamara mo dio ya le lo fa ai ne fa apela o e selo va ai papa stui me ai no pe makal ko inga le si me ngor ko e fa kanga sengo wa si sila me la upinger ko inga la wa vaku sa mo la va inga sai amar va pi o rikia fa ko la inga va inga la wa vatu wa ese foi la le play le wa player ko inga wa ese foi me lo sa wa ese ku sa la usa foi me foi nobody can touch us le ai o le me la ufa ko inga le atua ke ro me le play lo fer ko inga e la fa pidi va ku mai sa mo ka ro se va ku mantua o le talonga le melia o le talonga fa mafia ke no le mele u fa swiki merko inga do va pia la yo mai fa le tala mai pia nga ngai ko ngo sa mo wala nga le u fa no ngai su lo ku ye la weira kangira wa ave de ngari ila o to fa no ngol tulena e toi fa mau ni mai e no foi la ta joe awangi en ko inga le si wa nga nada awangi la ku le si en ko des wa o le la ta fa ile uri e fatanga fa pe mai rims papa au ke pole le o kenya le le la o le va ve mai nga memo o kenya ai lo e papa o ile le ku me le nga a pe la nga le video o fa pe mai vai fanga mai sau ha o me nga ku alu esel ko ing o sai se uso pe fa ro me o kenya ko vai ni mo le ska kan ni ko no le mo ke fa me fa ka se mo le ai aru ha be mar ko inga ko jala le wa read mar ko inga set up fa yanga ya vai no mar ko inga ya wa le ole asi u tar se ngai no mai samo ai va ver ko ngai o mai samo wa ba ko ni vola on me se ai na ba ko inga mar fa mo le longo yo ia ai wa ke il ko inga dis jaso wa va venga lenda la para wo ko every plan na ko me wa fa longo fa mo ele fa ngol me uso la ka fa o mai lo nei te mi manu o le ma war fa va yes wa ke ma fo street ai e fa va yes o le la to fa sala wela no lo winga e tu pe ya longo e tu pe ya longo va ngor ka ngor me la le o mai se fa lilia tanga tanei na sina lua ela tano la la suisa o kumsinga lo ko fil le lo ai ku se len lo samo I break my law man news was we lo la popole mo ngi mo ngi mero kupu la esa o ene pese voi le fare la kai e ga va la kai voi me wa mai ko vanga le fa ku mara ka voi sale e o mai ko vanga ala le sa foi mer ko vanga no mo le ka janga e mare no makua mare la au sasa olo kuana e vai mai mai usa le mianga le wa kupu usa le lo isamo ai o kilo marka mamma na ta to maro longa ka viola ku ia lunga fesa wi puki wale vanga e fiero fa singa wi puki a wale fa inga er wese mane ya ale fesa wi puki ta to maro longa a foi mai ya fa volta to proclam. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o Oemalo ai. Affordable funerals. O le tani mo te mitinga o le baliu baleoti. Miri mo iloa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o,
mātou te o atu I lo maota e tala noa. Aua se tau whaamama a venga mo to e saunga o le pele ia te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa I le mō pae o lua tasi, malu o noiva, malu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo latou soifua mātau o fie, mo le la le lei, au le lei. Whawhiso te iloa, matangi a mosa I le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Taimero wa tilea ua se furu mo le varu miru tau te idei le itu la e ono I le tau whaua ua le Blue Wave TV ma le pokalabere tau te ia e nivanga o le whiawhi ma le sunga ya Godfather a o maa whaasoa e mea o loo tutupu ia sa tutupu ma o le a tutupu Mako I kiki aku ma toi titi atu ma te toi foi mai I le tūlanga lena ma whaasoa I nei wala ngai lo tali tununga ele mana fo to ina e maua na o ia mana nei tangata I Samoa ya ile ai ele kawanga maua ole ole na unga la ye to ina a o ina ngoto ba ya ngoko uma e uma je ne vais ye le atawa ele a vol fato matuare ka amigo ko ina kusa a la beli mongi la veanga limongi a la be ia poi la bela ia la veana a la belo ia la ve uma usare mele ia e pe ia ma ko mingo fo ile ia lo tu sa wan me pa u ia nga o ia pa u se no me balasi o ai mo me velale ele lo mangale la wa mata na wa o to ina la to e o mai Samoa le to te sefe o mai ele porque ko inga mangale Samoa wala la ya wa le mfingo se mea o makafi pus vola le wa mata na mai fea o tu Samoa ya si unga risia o tu Samoa yo mamia ma fo le to ina ele arunga o ele va fai ko kere me ai ma wa my good a ver coi nga e para a ver kami nga mai ai vai nei la ele pula sa ko inga e fer maka yo o I ke ro ai le wingo la yo la utala o lai ku yo ka o le epa epa wow ba fa mo ngara o papa o ka bo ya epa o fa longo o menga ya wo la mi ke mo fa ya wo mai ka me ke fa ya o ke fa ya a ka mo ya me fa benei Shirley o me nei ma le me ya a fa be I me nei o kapiteni e lolo il kapiteni e ye se tulanga ile to fo ya yuta e le ma fai au na ye se sao ma fe au se o talo me ye tupu mai ele me fai ngwa me ya ele me fai ngwa me ya se ro karanga ma le foku Samoa ma na tu mai fo ila o le natural le o le tangata fai fasili ia poto e fai mai ana fasili e ma fu ila no tali fa pea ono le vange mai lava o me ia langa mai lava epa e ke lo o ele nga ka kale pa fo de ke le ve ke pa e la ve la ka ko la pa kengi
Mawatala. Ka ko wali o le ka kingo awaso. Ale lava wa mawai musu ngai tau musu mai lava le tangata ia tia o mafa mana tu mai le tama le mate tala no a io ma leo tele me fai limon le tama popo o le limon io le la o tau mo mai a e me e fau le fau mai tua o fa balbalea so le wole banga fai limon nga me ki le lo ke le valea ai ke a ma tua mai la sieli e te mala mai le upo le o le pusi mana malana fela o e to ina le pusi malana fela nei va fu la se si le au laiki ia e sao mai se si me ia de ai epa wa mangkua la upa loka le fa ngi mara campaign o nga le ngai ya o me ya ngofum fai me ke ma tu be foi no foi a le po ai le foi lo fa la wilo a e tau tata mai tu tonu no meta o me lo vale no foi tu ya o e upunei ele o matitiva sa vai toi titi o le upuna misi ya o le upu toi titi ya matitiva ya ai o so a la o matitiva o fela o tu ai ka ko ngwa o kala ngai fai o fe o tu ai wa pingi o fa ma lo fa pingi le mela le ala va te fai tu ai fai le mea le o te tala no ale nga fa se fulu tau sanga por kiki e le se mea fai ngofi e pa fakat le kan ke fon o limongi fika ngwa limongi tongi fafo awa tongi fafo kene ya sa ngwa mai ya limongi yo le fa ko inga papa ala me okupu ka komele fai ole mela le o tonu lo manatu o ba ya kunga le mai la waringa ba ku pe o ma ngimo ko ya ele se mas ka ku pe ole mele o tonu lo manatu de le to talitruina seisi na power te ka te le o fa mo yai na la to ina le ai famiti power le to power le lo limata matau ia na miti ia e whanofo mali ai lo whantu. Au se opo ai wharafolanga leo popo lea. Mai si au vaenga ia. Au te leto e se tia no fie. Ngai koe mo vaenga luo le miki. So ia. Wala au ke karangongi singi miki e. Au koe whera ko inga. Au koe whera ko inga. Ole si vaenga le la tanto wo ia. Ora amonge ko kana ngoinga ngi miki fa mormore amonge ko mengi miki e iwa o ma fo iwa tatia lawa le leile ma ua vaenga ma se ko ingo o papo ai le ma ka ko seki e wa fa kia ma ka ko o tau ya le media le ngai mea nyo ole ata o le tulanga o le tusi o le ua au mai ilunga e atangia mai o le sulea po le tangi lea po le tusi lea e fa leo mai ai le tangi a le sa vea ma pa le mia fionga le sa fa pito fi mena o mi mata afa e fa sanga anga i le sunga i le li pa le mia po le sunga le au le mali toa e tusai oni la fonga sa ia faia a o faia le road show e atangia mai ai e whapea tua iai le sa ave mpane mia lona afianga ia i le maliwa i o le polofesa le toinamale laina usi le fia le totere te lo fo ilanga o elena esen baya le tusi a tia ia amata mai e whato whara ingali a teua o ani va engi mea fou engi mea wow engi mea whapapoli i to tonu le tusi ai mai sea o lea ua toia ia le ua fa manino mai ai vaenga kongu ia lu ia lana fa sea yo
Ia kia au ia se mea le leila wa e kukusi wa e koe kikia follow le mele kau ke iloa. Nga pa wal mele kau kusi fa pe lua ia kusi ngā waku le lua pe wha lima kusi kopi o kusi ngai. Ai, e fōringa mai o le whamkaranga fōle le roadshow le ngā whaifa pe wa i kankale wa ready e mori mawinga le mka upu. Ia ma wha pe fōle le aisea ku umeri ngai fo yang sala o fa la fipea. Ia me soila le fai fia me o le ko fia me o tingi o le fa fo so ngi la su ngole o mka upu le. E pe la fōlinga mai o le e lua kakaianga i le sua fia me. O lauri on mali e koa. E lima se la wafe. Ia ma le ma te fu wafe e o le o isi cost. Ma e koe e ngai fo langa whaasea o langa su ya lise. Ni mon mau. E lima se la wafe fo ia ma le se la fu wafe fo. No inga rai milion kasi 1.1 million le toto su o le fia me. Ia kia ola ia. E manga e kele mka upu le langa mka upu le mka kumanga asa ulunga. A mese o le whape ke e ngai fia me ia upu mai ngai kongor kusi. Kusi lea kako ke loinga. La ke mo fia me menga. A ke maka leo kusi al moni mau. No ke foi la ke foi la ia fia me whape o lai ia evidence. Ia po se me foi ngai whamaungi ele kusi ngal moni mau. E pe la o le kulanga ngā le whape hole le wakike e sese, wakau whaaleanga, o whai kongu la wale kaimi lae siri o ngā mga omia le langolango kangaka ai whaalawa le roadshow. Pe fōringa mai o walang whai inga ngō le mea lea, i lau mai kau wako. Ia, ke loinga le kia uia o le ukunga o langa su. Ai o le kusi. O ke fia o ngō e leo ke le e sesanga whamkalanga ma le kusi. Olai seki le langa coating o le kusi. Paula me la kakalo le ia kako kikiro po fe la fa ia wala po menga su o ngafi en fa kusi o su ana nafi. Ole le ata wala o tu lunga misa se ia mai lunga. O fa upunga ia le ata ua i le su. E fa be mai wala nga ki fia asia. Se taimi tato toyo mai le tusi le tamaitai. Le mori mau. Ai se kako wo mo sa ili o angi upu mangi la fonga onga. Ane sunga le aulia le mali toa. Ua mafu ai. Ona o fa pene le loto o le fionga le sa ave mpale mia. Se fa o fia. Se fa o fa msingonga langa su le. According to the field statement, se la kulanga fa pertania tusi ya ona mata mfaile fa Samoa o to poli fa mai according to the field statement la aulia le mali toa told supporters that someone from Savai was ready to testify that Fiame had given instruction to remove evidence related to the death of the woman who passed away. A whasa mōre vahenga lea, walanga upuia le avere kangi. O la fonga na whai ele sunga la aule le mali toa tulou wale tofi pān mia. Whamai, o le kala lea sa whai e la auli, tulou la aule le mali toa, na ia taua, na ia whaailoa ia na tangata lango. E iai le tangata mai savai, lea ua tāpena pēsa uni, e mōli mau. Ma ave ni wha mao nianga. Sa whaatonuina pe o fia me. Na whaatonuina na ia. E ave ese mai ni vaenga o ni wha mao nianga evidence. E sootanga i le maliu. Ole tina po le polofesa lea sa. Ia sinavaiana. Toi whamaila le whaperitania i le tusile ave o le su. He went on to question, why is this scene being covered up? Adding that Fiame had refused to call in overseas police to assist with the murder investigation, an apparent reference
to Professor Gabbard Steve. A fa Samoa fa mai le fa matalanga a fia me. Na fa wa ya sa no nga le sunga le au le mali toa. Mai e fesilingia se fesili e fa pea. Ai se a u fiu fiai le nei yang sala. Mai e fa popo. Mai sa no fa popo fa pea. Sa le imana o foi fia me. E au mai ne leo mai fafo. E fe soani ile sa ile irina ole nei fa o ngalima po io tangata valina ole tama itai professor. So paula amisa o fa bunga la ya mai le kusi ke le sa mo le to sila tuai tua la le no na ole ya tawa oto mai le ke le u mo ngi fa bunga kusi na pawa yo fa bunga le ai ave ile tangi e fa sanga ile li par mia por sunga laude malito lela nan o fatule etu o yaingi fa makalanga direct ese mai fa makalanga o le koe quote quotation mai se mea sa tupu o le ala o le vanga editor you have been an editor mana ya langa le you have been an editor in newspaper including the Observer. Mai tau sanga a o kai mi kongwanga ngai #1 newspaper. O le ala lau observation ye to inga vaenga fapia. O ye se vaenga nga direct mai fa kupure el parmia por lau del malitoa ese mai I vaenga o lo o ia sau noa e fa tatau I se tala se tangata. Se me se fingal. O le ke o le faingo le kala o le mele fa le kongi ke o le koinga ia ko nga me fa pe kongo fam singonga wala nga le fa mai kala o le kala nga fai nga sa ngo ia uni mali ko pa pe e ia se mo li mau mo sa vai ele la se ele se la nga me it's a story but olai ko retail le kala olai ko fa kala lis o ke le nga wa suwa le o suwa le lo yang ia Alex Sua le fai malo ia fia me. Misa si to mai dungal pro le parkala fa mua. Le tusi le vaenga le highlight. Va mo si to mai dung. I think I may have mispronounced according to the file statement. Yes, file statement. No, because I think I thought I saw field. So filed. Yeah, wo mga faila le. Statement le. Wo mga faila le sem. Kusara le mo lia ile upule fa pe. E yer ka ka mai sa vai. Mo sa nge mo li mau. Mo mau. Nga ve se nga fa ko nga fia me. E nga ia evidence. So ele o se kala fakula. Ele o se kala fakula. Are sunga lau le malito. Ele o se kala fakula. Olaina te tautino yai makua. E muli le melia. A ua le vakulou le ngana fa faingo fie ua pasala lau. Tulo. Ia tusi nei. Leanga we were one of the first. Mai le Samoa Observer. Ai kusa o le Samoa Observer mua ka ua ma mai le suafa tulo o lise. E ala tus tu singa le sira kiki foi le. Ai na tato vatua le mata upulea. Na tato vatua ilunga. E le ita ua I fua le ngoa. Yeah, e kau kirika wale ngoi. Yes. So ole ala ke kau fasili ia ko fa popola ia Malesi quotations fa mole lava amisa. Lea so le ranga lua la le o fonga molianga o fonga la le mali ko. O la me oringa o minga nga le ang sala. Eyo. O me lo luanga. Kusa aya e fua fa ma fau. O la o fasili fa la wa tele. According ile mori maulea. Ja, it's so funny at the word Mario Vangale. That the few it over make sense I. Po o fea kongu lava lea ma lesa wele upu lea le defamation. Fa asanga ile sunga ile au le mali to. Ola sa o mame lo fa ko ya la le faingo le story. Okay le lo ngala pe fa fenga o ye ko nga pe kalinga le. Ye se ka ko kali wa mo kwa vai le mo ko nga me a me se la pa fa pela wala ngan fo ko le ka wela ma lise
Leo ka wa mane ngolisi. Pa fea pa. Ai sa me wa leva nga mo kusi. Leva nga mo kusi. La menga leo e fa se la so ka nga malise ismele. Ma tala noa. Ma kala ngol mele. O nasa mo ko sa pawai o vaenga le ai kasi male kasi milionga le su. Kasi mare kasi longo winga e milionga se la wafi. Yeah. A ore su o upu e lengi upu nga sau sa tu lo e le oni upu na fa tupu e le sunga le lauli le mali toa. O lae fua umar karangoa lea e kusi nga kusi ia iri ka maika. Le kode Ia nga ia. Kusi le ao le malo. Yeah. Kusi le attorney general. Si ai male komsinga o leo. Bal miskao leo. O miskao leo. O le mela na le tu ofisiri le mafau. Pe ja me le vaenga ia dia tu lo te lo fo e fa fonga mai to fini alisi. E ka wa mamai. Pe anga ku sa o pe sianga maka upu ia kulo. Ya alisi. Ia alisi. Leila ngo o ko ngwarki. Yeah. So isa o le madole niu. A le mea la ai alua I fua so I mai ma de si me le kakaunga so ia kulo. O fisiri na fa lo e ai se ala a fia fuanga. O lai report a tu fo so no nga sunga la o male to. O faiva uma ia fa kako. Yeah. E ma fainga kako say the same thing. Now, o la fisiri la le atua. O fisiri la tu la. O fea la o ta oto ai le palengi o le melea. Ma sau ngoanga le nga fai a fia me. Sa le tatau I le la auli el mali e toa. E sa le kakau o ngā alu pe paremia. Le anga o le wa a fia I. Arbe kongware, o lisi le vai ngol la fia. Foi lo te fat, mai. Sa le kakau. Le anga o le ia a fia I court cases, even though ele I guilty. O e tamo mele winga lu te whetua. Ko sa o lewa e whaiangi la fonga. Ai le I proven. Ai kakau ni mele whai la uli mali ko. Oi. O koa me kakau lava. A wai whoringa mai o le fio whai kongar kai meo campaign. Ai mong kua foi. O kai minga campaign. E whai lo ai mea le konguma mele sa o mele a meo kongar au porkiki. Inga ingu sila. E kele anga alu lunga iau mea e lolo ka ngaka ia me alu wakulo mar solo fole ya lela mangaku ia lau mai ko rako fe lela o fenga su enga par mi mo su enga me lela vai ka kala fie me time to bring it up es porque le kele le mai lunga lela nga mai lunga alela la okupu le sule ai al fisi kele lava kele lo po wa la nga le fo fisi nge fie merkus Elong mga ko se Marcus, elong mga ko eling me fa penkup. Yeah, it's a case between Lisem mafiame. Ele se case le ka nga fie fola ya laude malia ko. Langa requote laude malia ko. Mela ko kusi lo ka ko lo ko keling so ka ko le boilo. Ai lo ko kala ifiame. Avo ile te fa tu. Oila samo oila o benefiting. Misa if you can minimize Oila lewa benefiti mai ile kura fongo lea. Defamations leo fa criminal. Misa fa mo le minimize forecast screen. Oila lea o benefiki ai. O le winga o la tala. O lea o benefiki ai kanga kangei. Inga ua ngofo kui la epa ma au mai le laipor lea tula fono neo le defamation. A mai fa criminal. Manga kuore pui ngo ia ave hasi kama o fai popo king fai popo e ave roka onga nga amaka I kala ia king fai popo so oile mai conspiracy to murder manga maumea a ole mea sa amata mai ai ole ika fa moe onga wa velo nga ika wa fiu e su e ia olapi mangkua nga amaka mai mea ole matua ai ta valea mai lava ina wa fiu e paso ele mo olapi Ngango foile aku wa isi kangaka. Fa fefe ilo kangaka nga. Ole a fa fefe ole a faile lo su. Seto ilo ku isi maka kele yo me ele o sila fia le ku. O manga seto nga me ku.
Le ko whaalongo i skala. Le ko whaalongo i. Samoa ngai mea ngang kukupu. Ngai mea ngang kukupu nga makua halu ai kuper malo yo o Amerika suenga. Ai whainga inga. Le ai se wha maungia ngā mea. Wha whewhero ai, kanga kalenga ka ngofi, e lei loa ka e kukere isi na fia. Iyo e. Ai alu waka ko, tulau, alu waka ko por kalame uma e a exposure. E wakua i runga le koe ngā a. Tongi tupe, ko kongi e malor kupe, le anga upasese le lako sa ili linga ngawhaia. Ai le isu enga o lapi. Manua e loi lunga maskama o malele. Pingi e ramo le. Mangua e loma malele paulo lunga. Ai mangua le ika le yo le ika wha moe ya o lapi e le lopo fea. Ai mangua e loma malele lunga, lai sau sa o a malele yo nga fōringa. Ia king fai popo malanga page. Koso wha kaka mai e loma maskama. Ta tia ia nā mau tau pulepulenga e wha o leo tia tulou lena pare mia mga me uma ta tia o la ua. Ai, o le winga le matitala noa Joy Samoa. O ai la le ua pengi fiki i le keisi i ngā ua suil kula fongo lea. A le la su e le kasi markasi mili o ngā fia me. Le ua umanga pengi fiki e kuila e pa ua kaure mea ngā mga o ai a lakus kamo malele le maliu po sione tina ea. Yeah. Ai ka hofi e malai va alele ma ka hofi maloka leo o mai le so Samoa. Mai. O le wha malie inga o le ika wha moe moe ma le le fia fia. Oila le sile o vai ka ko nga ole maua yo kupe ka ngaka au ka ngaka ngi ka ngaka o mangi le alu e ka mau a inga a ko kongi ke keli. Vai le fo uma mai fia meia o faia inga mata nga mai mama siasi ko ila popo. Ale o sa o so Yesu ese kupi. O te o fo le rofa. Nei, o quero fa ko o case. Ai o so fai le su. E pe mo ran kupi. O tata vai o tua umau ngai me ai ka umai maleo fa inga 1.1 million o la le motive le kuor me le kupe e kilo e lua me mo ke isle o le mo kupe fiame por fare pui o fiame a fo le mana ia la le wala ngala le o oso e loke me tu sa le la o loke me asa ai se tata va vai la po le ale va nga lenga o le mautau ave le ar fast a pale mai e avaku leo su e fa ka uar melen ka o fia me wa Samoa o fia men ka o fia mele e le se la mele kusi mai o le waru ko e faila nga su nga i kala ia ale nga mangingo ai o ari ko lau ngo ko kongu ina ua sau no fai pule ua lusi ro la ko fa ko ingo oe kasi le me nga nginga le atoa kasi le maka upu nga nginga nga ka umai ko kongu mo ko fongo nga e musu e avaku ngi leo e su e maka upura so e se sela e le ngala nga me o lela e te tau ai le fai nga malo ma o te loe that's one of the priority le la e ta oto le to fama ni noile o le me mangingo a ma me ka ua ua declare fa ala wa ikele le fionga le pale mia e le fa ala lave fuanga ia kulo isu enga o mea ngei makulanga ai me so long ko finga fa mingska la fo wa mai le stamp kulo ala attorney general e ala ilanga saunga e stamp ma fa pinge fa ma wai le vaenga nga le nga ia kadi ai le law society au ko ke poli au ko ke poli ioi in other words e me fainga fa pe aku le attorney general au ko ke worry I'm here awa or ko fainga me o menga ko so nga wa pilito ye o ko ma fa ko ko so nga wa fa mosi mai ye o ko ma ngo fo ku i e wala ko ke pole leo ki sa fa i I'll make sure ke fa ko lo le fionga le parmia that everything should be go according to but that's what it should be and la auli el mali toa will prioritize that or ke le la nga or va nga le ko sira mai Samoa o ka ko vai ka ngaka e o feo sofi mai lunga le se yo su e mo le ami ko ai sa unga su e ngola ami ko 1.1 million o me ke foi ola ka kiele su a longo ale komisinga ele nka pula bale nka pula bale kasi le su komisinga ele su fie me anga su komisinga le la su komisinga su fie me
Ai ke makaulenga fo le fasalonga komsinga le mele. O le mo kwa se isinga langa mele nga mai. O le fe o lolo fie me o le la manga ia mai le manga fie me on ka upule. Ai se ka kiroa now is going to be a case between the witness. Ma fanga nge ma fie me. Ai ka fe la wa langa o le witness e kaunga ia evidence. Le ka wa le ako ma le waki ma le tablet. O le kefongi. Kefongi ma le tablet. Pe ngai la ku ia mo me nga la me fai. Me fa koi. La ku mo me e lua me mo i. O mo la 1.1 million. Ia pol mo la nga no. O fo me fa sis. O le fa o nei mea. O le amatua la langa i lunga. Lenga o maka upura o lunga ia le si sila le ku uma mai ka waku ma fa tali ai. O le le wingo fa metalanga. Mle atua. Ia ke ma ngai a fo ile. Ma ngai. Se lau pasengi. Ko fia me ko. Se lau pasengi. E na le winga tati fa no no ai. Awa o isi su. Ele o ka uangi a fa ingo ngikupi. Ai o mua se i fai pe ki o ti ma fa maungia. Wa le winga ratala. O le me fa kari mo moro ka manga o se kupi. A malo lo su. A fa le winga ngala kala nga nga maloa su lo. So le ai o so a me lo matua o so a 1.1 million. O ko si sila sa mo ai ko inga kai. O sa o le leir ko le paroka ye. No le sap. Wa tatia ia le tu malolo to fanga ia lai kura i mai esa fai pule. Ai fa fe kai sa moar ko le fa ko inga e fai ma kai. Yo fengi kai fa ko ame ese mai nga se nga o le solo. Lele fafo lele fongo. A laungi o mea mga felele ke lo par miele e ke le ko nga so i fafo. La uda kirkilo. Ngailo enana o fa yatu. Oka e ni tupere malo na alwai. A le nga fia me ese ai ko kongi kongu le 1.1 million. Su. O ka lo ngeme ka le ka fili la iso lo mo ko. O ka vanga la le ngal po ko ngale ko por favor. Ya le o magi ngor ka la le ma wa le ko por favor la samo. Awala nga vatu tamasu su e fa. E matua vatua sapina uma mai travel documents mea uma. Kusa pe su yang travel documents eso fo travel documents la nga lo ngale o. Se eso ka ko eso ya. Eso é uma. Manga kua. E mafainga e palafua mai Samoa. Aire mafainga e palafua fafu. Awanga ingalo. E ke tipat. E mafainga misi lau tipat. Ai awanga ingalo e mawale arai. Ol mo kwa se aku po mele a siaka. Piolan ma ngai ka po kala mala failanga le ka wo mo kusingi. Ole mana ia le na. Pa me karosia le ka ko mon mau. Mon mau. Yes, sefele evidence. Yes. Mas se KC po la se me ka ngai. O te whawhitaia o tulo, te whawhitaia o le tua wale pale nei tangata tai. Sa mo le utolo le motive behind this. Money. Kupea. Ya vengi me o le nga par me o le ye le kusi e mori mau kukua le ye le kusi tulo le tamai tai e mangu mai mangisi me le o pi. O vengi me ale wo mai 1.1. Yeah. Oh my god. Te loa tua le 1.1 lea. O tua. O lae tata, o lae tau wala au mai ai le leo lea. Hey. O mai e settle. Mai fai outside harmony agreement. Mai fai ko harmony agreement. O e maua. Ale yantau. No. Kuso sila ngai le pa ko le vave kongi mai. Pa ko le kelo le mausu. Wa sa kaunga averkangi. Fatu ifo. Le foi na avertangi la le male toa ma tu pola mati mai vasa. Ave te tonu eleini tupe ni nasu. Fakunga ave. Se isu e wo ke longa fa maungi a parasi do manga me. Aruaku o so ia fika ku le pa ya eskamo tamolele wa menga. Ia eu so ia ele o mo no que se rengi wala la ele se rengi o fa pi ia mai nga
So le ai o soa mea lo matua li o soa 1.1 million ali. O le kakari ngeli ungo whapsingonga ko ongo fole leo koe kolo. Pula surufu whae leo koe kolo. Se ilonga la vai mawole ungo whapsingonga. Ion kau ki fole e ngisi i me whapenge. Ia wai le whengu ko whaua me whapenge. Mai ngei ai whaia inga ia ka whewhela ele lawe veo i la kou ia nga whaia mkau. Me se malo. Ai me ka pula le. Ia ole whakali a sei. Ole whakali a sei mo sei unga au. Sakang wha le kangi leo e fōu ki e la ko su. Tonu winga na wa ta whai atuai. O le ano i tuantu o nei mau su ma nei mau mea. To mi e tasiara utala. E tasiara mai whela oi. O le ala nga ua vave kongi mai runga le kangi lea. Ai kongi mai se ngumera la poa. O langa o lai eile leo lai tau manuo mai tua. O lai tau manuo mai se leo foi lele. It's okay. Ai o mai se ka ko soar puli. Ya. Ene o mai me mali e o makul fenga paro ka ko punga mai si me. Ya o me la yo kiro me ya den ka pang wesko ingos tui. Nga. Fa mai ai foi mais. Mais si me. Ya eso. Sidia kulo. Kero e. Ai oso fa makalanga o isimia. So le pe se pidi. Mo foi fa la po. Ya. Mo foi fa la po. A que kira ku le sole na fai, le fai. Ma fa makalanga ma le so fie me. Fori no mai le loko fie me, ko nga so fa pe. Ai vai o por su. Fa to o por su. O upu ena sau no ia sunga la au le mali to. Ai saunga le faingo ngi fa upunga. A upu nei. Ele pa u ai fua sau e ke le kai e pa u ai sau campaign. Now se fatura la utala. Le wa mai nei le mamafa fa mai o le taimi na fai ai ona no winga pia kangia mai wa blame. O upu ngai nga le ku e paloka. Ala ofisiri. Sa moa fa amasingo mai oi. O feo le upu lea. O le iai le teine savai. Lea e moli mau. O feo upu ngā ma upu ia. O lea uma wharipui la au. Ka momo. Moalanga o la ko whai ngā campaign ne le nga whai. La ko mea wanga whai kemi. O le lanto whai ngā campaign ne le na whai ma le HRPP. O le kau i ka ngaka. E wharipui la. E wharipui la audi. Ne whai so arkama le o whonkoe. A whai lau te whai atu. O la ofisiri la. O fea o kalangei e siri aku nga whaaleanga pāroka ma kau whaaleanga. E o Sofia ai le fia pāroka o se kangaka. O le tau watu e iei le tintiti, tu lou, wananga upule. E iei le keinge po le kinkiki. O le sa haungi e mori mau. Ngai ko kisira fia umar me le kupungi. E o ai leo e como fai e discredit le mori maua al tofine ya lise. O nga, she's going up against lea. Top. Le foi ko ai maka i or ka lau ka fasala lau foi le i nga asoa ko nga a ko fu mai fa fo fasiki fa mai wa it's a sin against the higher office me pe fo ngo mai le ka ngo mole io o ke fa ko aka ko ma fa fa makalanga isi o wadi ia ina wa sausi teine le tu lo wa ta wa lise au mai ku si le ma ka o mei so le filosofia mai o ke ronga kau mo fai ma leo ko so ku ma usa mo de ka ko por kalame ai punga mai au fai por kalame le wori ia le fu ko kau funga mai ai fe punga mai le wori ia fe punga mai mala ko por kalame e fa mai o pese anga sala le fa mangro i pe o fa batule pe o fai le anga pa ia ava ko ingo fa mai wa e attacking ale office le go for le ku pe le ma fainga ko kala i pare mia ku lo wa ko mamalu e pe ese se pange ka go fo ese se pange ka go fo ko pe o attack i o le White House oi ka viola ya o le su milionga mare se la wa ferga e tato tutuli mata ia na pa wa tu o patatua o le whaafetai ngā Samoa
o le a kako vai nang o me e mo mia le a tau a po le a tu lo le mai a ona fa le fu le professor o kama ia e o kwe su e mea o professor e moa po le a ma le na mea fa mai e fa le fu o le a ma le a mea fa mai wa koe fa kare a wala la yu vai kele po le a ma le a nei mau fa matalanga ua tipi tu lo le ta vale o hane mau ngasu o mau fa makalanga o mea umana wa mae on a train ma fa ata pena le iai su nga kama su sa le menga pa ko I can't wait you know o fia o vai ku melo fai fia me ko o fia wi iai manga ya ya po karabena ni vanga fia e to wi si vanga to mis iyo ta to pule o le langa le o le tua te tu no tu sui fu la sota ya o mana tu la vale programa o ta fu fitu ya la fu se nganga wole to mali ya to fa fo ima ya ma ua ya la wa mo to lo fina ngalo ma to fa le ya se me ke fa me kai ai ele fia le nei programa ma ita pa wa le mea o lo woso mai lunga se ka wengu mela o nga koe kuri leo e whawha koe poroka oi. Ai sau mo ko kongu. Sau mo ko kongu se i ka wai whai ngu mela fo i lele whaarua i runga ia e tau wai lau au wai. Ia e te pole o lela uma toi poroka oi kiriki au ko mengi mana mea uma ia. Au tau te worry for i risi tanga teile. Ia. Ne, wo uma fo. O uma fo. Maur whani. No whatere atu. Se atable e taua. Whira ila son tai au. Oi, sia mer papa kiure ki a misi ka fasa lang mo misa. Se la ka ua. Ya, Sidna's Kitchen Cuisine Barbecue. Pok ngai lo sa barbecue ole so lo se fulu ma le lima. Ole masina le no ngor vai so le ala so to nai. Ya, fa to ai so barbecue ole mo ka uki ar ta to menu lamb, pork chops, chicken sausage, beef chop suey, fry egg, vegetable salad and potato salad. Lua se furu la extra food ma wala tato creamy mussels for only $10 and raw fish oka for $10. Ka tala ba se furu tau address lena watu ina tu iluma lima se furu mrefa Brown Road Manu Rewa. Ainga Fast Christchurch fa mana tu atu le tato fifia le al fono fa ya le tato fono fa masina I le aso tona nei. Ne ai aso sa ngai ile ono ile afia tato no fonga masani fari vali ma Hagley Avenue ma tu bai lau la fonga se furu tala male fa lo lava fa tai le te fono male lau ele stat fasi silanga me Wellington tu for stat fasi silanga na tau sala ya kaura po mai fika ko me wedding konge ua talanga basina neilo tato waso le foi ua du lolo fala au te pu e pa ia sau tu fafo samoa ora mana tu le ta otoia I folasa mafitiuta e pei o le upu I le motusa awa o le wasautia le pole maleu male au matatau ua sili mea fo I le seunga ai mapu isa sanga faiva o tabaitai awa pa ia saua o le nei aso na liu ngalua ai magaro ia so mātou leo ma mātou wha poi le la autu vanu I o sa mawhai ngā sa moa awa o le au mamala o li ai vivia e le mangafa tau li maina e so mātou wha mataranga ai ua vara awatu I le nganga marwha alo lava I o tātou ainga o Paolo Manafa tau tupu ma tau le langi e maluai le nei mafutanga le ingor fatu tu le tua samo utasi Wellington ai maise o wo mai masani o le afatu no inda le tau sala moi tu malo fa palota e limas fulbritasi o Samoa I le no fuanga mataimi wata ua aso tona ilo super lima o ke topa Rico Sports Center I Fraser Park Data Low Heart Taibi amatayos fulu tayao ua mātou varuvarusia ya ao le la au. I o tau whiragalo a whia mai bitara mai au tātou fia whatasi ai I le aso watu poina alo whangia I le tua.
mo le atu lo tou soifua ma so matou ola tusia ma le whaalo tele te fono ma le laulau Wellingtone fast ia ale na ua tu ina tu lunga ia ma le tatou wa whaaftai whaamawina le ria fiafi le uto tu ina tu peisa over tu reason na fia langa le uto ta pena le atu le sunga ya misa provinga misa ia ole whaamautuina ole ma le whaeloina o le nganga whaafetai mai le fionga le whonga whitelai o le mo te fono Amerika Samoa ma sui o mota tusai ia le porkalame tau te iai Blue TV ia me se fo i ori tātou whale o loa ma le unanga le tau te iai style mo fusiua i sa whai mea lo whai ia mo whai pule me se fo sui maru whaafetai tele lava Whamanuia le tapa usili lua sunga ma le company whaasala lau ma wale upenga launga a ore tō whaalo lo to e foe ai le ngā ruenga a ea le whaafo ka whonga tapuai o e whaalongolongo a vea le leo whaatau waa e whaaleo ai langona me ma le whaanga e tia ia ma whaao atu a lo whaanga Honourable Speaker Savali T. Ale Honourable Vice Speaker Fetui Junior ma whaipule o le mota o sui whaafitai tele lava ia au popo ai whaafitai tele tu lava fionga i le whonga whitalai sui whonga whitalai whaipule o mota ai maisi who o mota i lua sunga le Prestane ia o ta mawalunga e ngata i lea fionga le Coven City sui Lieutenant Kovana ia ma sui o le malo i whaipule whaafitai atu ma minister Whaafte ia tumo whaamanianga. Ia, tātou ave iu tawhiro ila so taiao soifua mai manuia.